Akwesi Yedase. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. No, me pacho udi baby awakasefi. What's Richmond? Kadafi Domi Richmond. Pacho yetio. When I mean more than you. When I mean she really not good. I just want to know. I don't know what I'm talking about. I feel like she's not a money. No, anonymous media. No, she's not a teacher. And from that is media. I feel like she's not a teacher. No, she's not a teacher. If I know your doctor, and I know nurse, you have to be this and that. When I'm in the country, a little bit of dinner, I start and I start to a place to show me. Okay. And you do see I'm a boy, Papa. Miss Medasi, Papa. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, Pacho Dini baby Okasefi. Okasefi cry. Yo. Kasai. Nana Bila, where are you, small boy? Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, Pacho Dini baby Okasefi. Pacho Okasefi my farmer. And what I we ain't me fano. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, madam. Yo, Pacho Dini baby Okasefi. We did the sister Stella also on the first issue I do here. Mamma, my daughter. Okay. And you want to meet a Carolina come from the dam. Now, you can't feel like me, but we are not here. Causing a late year to Abasan. Okay. Now, I mean, also, the nation of Aunty Bea. Mamma, mathematics, the nation. I wish you have formed me. Was a corona born out of the dam. That is a kind of election of you cry. Amen. You. Wait to me engineer so 0243114497. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. What's your name? Hello. Yo, Pacho, tell what TV don't see low TV volume no. Yo. Me Pacho fry na wo share your TV so no ma TV volume na confirm. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho udini baby Okasefi. Me Pacho me Osu. Osu, yo, yetie. Me Pacho Usha mami on board and I know I am two questions to the woman. And making her say maybe we are trying to put it to her. Okay. And also you put two questions no so that obi a share no answer na odi be ma no. It gives you viewers and listeners no say maame no exactly in her mind no e pepepe na nti na ya yes and why nti ya too sorry yare she doesn't look fit. It makes sense. That's right. It's your questions just to get things out of her. Now be our share. Now what tie no. Ebehu senya ye maame no esitie and questions I put in nyina no. Ebi wo no ma ye sheda. And sorry bebre ayema sabre omo ko anopa no omo pon. Enyumre nso midweek ebekoso mo amukọ sorry nyina kọbọ mpaye edema o my Ghana titru na sabre ya galamse agi atese etwam wo mamu baby a nenne GMF for kase Ghana Registered Nurses Association for kase organized labor for so kase no yakopon ene ye dai no say o ma ye mpanyufo nyina nimdie ne nyansa how ene amane a ye nammu ewo illegal mining ekoso ewo manmu no omo betimi ako na timemufo ye ho atoyen ye maame mo kowo na omo nkowo enkra omo nsani ho omo ani ayira ene nsensen bebre ni nyina eye nubone a enuanom bi esan omo botom sikanti no omo epe na omo kum ebinom ene eye wukuada 9th of October we eye yakwa abansem a ye de ema esan se Media General
Akoma FM any Onua TV e ka ho no ye nyina ye say we are fighting against illegal mining in the country. Enti di obi ye bia be ko atia galamsey de ye taye chire papa pampe e na ye taye echi. Ye mam good afternoon kese pa e de ba Akoma mu nsam dwumadie so e ba so e wo Akoma 87.9 ye wo Kumasi Square ye ne shopping mall na e na edi enhwani mu e na wo hwe yen enso e wo Onua TV eno nso e wo enkran baby bia wo hwe ye bia fra wonua na ka che ne se ene ye de enkomo eba ya ka che se wo kwada de ye di asase ho enkomo na wo twetwe mu na menua ketoa era eti akonwa mu no enkomo bi e koso efidi ase efiada no ye di feedback ananka ye ya bro wo mu e de brem enne two parties ni nyina abehiem e wa ha sei nti enne ye besan atoa enkomo no so enti frobi na ka che ne se enne ye bedi asase ho enkomo ebusua mienu no san e na enkomo no ebewie e wo hanom esei na ya san aka che mo se October busumi eye busumi duidie eye World Health Organization etwesi honom se eye breast cancer awareness month enti sa busumi die ya kasa fa kokrama eto nufuo mu making we your ba no de na wo so hu se once we your ba na nofuo esisi ukukuso se de me de esisi me kukuso yi ubetimi enya breast cancer ni bi emema enso enya bi nanso aya no omo numbers no eye kakra bi enti ne kasa kire ne kasa ye hu de bia na ya ne ye de adwen e de kɔ ye nuama ye maame nom ye nananom we your ba nko ade se ye wo nhwe wo nufu mu da wo free 15 years e kɔ no mesrew botumi peda ba ko neko hwe onofu na ene ansa na menua ewra ebeba na ono so de na dwenche ne kasa ye kakra ede aba breast cancer kasa ye no ho no ene ye sachi ye ne yesuade kakra ne Ghana hanko ano ye nya ne tie se afi bia mu emma ba ko 4000 ena ye diagnose omo se omo wo breast cancer ni bi na sa 4000 emu efa ewu na che se emu 2000 opipi mienu so enwo ya ka ne se ya o se ebia mba wabusua mu nti no enkwa echichichichi mi ankasa afi we minimum kra mi amadofo mienu na breast cancer ekuwo mu ebusua ba ko chapa mienu ni nyina kra chapache estate enti mi nuanom ne madofo no ma chapache estate afi mu breast cancer mo maame mu free mu no me mamu nyina ya akọ enti me ka ne se ya no hu se me ebi be me enti no enkase Aunty Bea ni na bedwafo ma beta no mo keka figures bia edi hunan me se afiye mu me amadofo mienu me aunties mienu na breast cancer age won kra edi efi wonsem enti 24000 cancer cases na afibia mu cancer yi aya ya record na emu 15000 de omu efri mu enti breast cancer enya dia ye kan e wo se wo ye oba wo jai kra wo ye bema me kenya wo ye mu ahyew ma wo maame ma wo nuaba ma wo dofo bi teacher ni a wo tie me school kra na wo kire omo ade no ka kire omo se omo mpeda bi na omo konkohwehwe omo no fum ya ka se bosu bi dru sa na government hospital bia obeko bia no eye free omo nje kapre okwa nimdiefo nurses no ebehwehwe ono fu ni mu amaw sa aba bia endemu a empo sa aba ne dem na omo hu ne ntemu a omo timi etwiti eso anoma wa enkofa kokram a ebedu wewu emfa emba mewra ebebem ansa na de Akoma FM breast cancer month de mpanyimfo ahyehye se ebeye no me de atodwa era akwaba Aunty Bea nua me pacho na tese nyame adome ho ye papa na wo so yesu adome e mema na tete wo fie ha papa sembe kra ye ebeye yi wati matinya sa omo ma akwaba sa no mo tete ye fie ha eduma ne ka ho oh debi e ka ho na ma microphone ba ko pe obi apeso de ball eno e che sei dia adeshi manko na ye ne dia ono so be ya na ono so yi skills dodo nti na omo gina adwuma ye no ima ba ya yi fere de to eche ne bo wati asebo yo ene ye di breast cancer ho komo kakra na me ka che se me nimu kra no me ho nam fo mienu a afi breast cancer age omo kra efi omo nsem ye kan obi be ka se enye no kre me de me mebusuem any family friends there e dey aye example na obi ehu say eye no kre e dey na work afam me anso manya say experience ni bi da me nana na me fa na currency be
be 10 years ni eno ana de ne ko ye oh eno kwa de try you try enso nse na make nra se ahoden ye nya twa nko a de a silicon no de be hye wo se be ya wo sha atwa de be ye fe sa de wu se no fo atwa oboso na emom wa ahoden ne de na ko nti mi ankasa me nana be 10 years ni ono so ye twa enso ene won ka ye hu biem ti yestra ye ka de se no e ma no nya wasum dede e ma no nya wasum ka kai se ye de ye tia ne ye se bi o ye ka de ye de ne ye toto papa so ne ye dede bi nya ya asem ne ye ka ye mfa ya asem nkodo ento wa se bi no wada se emben wa se de Aunty Bea a work so no ankasa afiwe mu nipa mienu eben no enti wo hu se de sitie ye de besere se nkama ne nto wansa esa se ben wa na be hu se de pains no esitie se de besia ye wo yafa se ade a yetimi si ano na matnat na ho ama ede medehie bi asen no o kai sa bre no ne sa nema na ya wo no enkoda se ade a Aunty Bea unim se solution abc wo ho wo ye yakọ sa na wanye na watna wan mama de obi ato na nanu monse do de ment na ho because ade ne say ye ni hu aduro wo ho no ma ana yesise se bi na HIV AIDS kra ye wo ho solution yes ye wo de so so ano viral na je say suppress you know viral load na fe be kakra kra na che say oni enyina ya yepe ye no hwe biem enti na na mensa massa stigmatization akofom ka first no nanka se na ye fon ye fian enti nipa na ekwa na etnet yen sa wono so enso na onum ni nuro enti onama enye ono na be ka che say HIV mbo awani bi wo mu a uhu se bi wo na nsan ya mi hu obi e ma ye kire mi se nipa so mesi sei na meji achi ni ye onto se nipa no kire mu kwa achi ma minya adansi bia bi wo mansa na meje de say ene mpo wa ye bemsa no oye ni bibia living the normal life person me specialty health reporting it means yasa enkofo ni bebre pa na se nyamia say me reporting on HIV na me share bia me ni omudi nkomo ayra se wo hu nipa kro ni say pa na nim sese ni amede ati a wo beka sese bio bibia eni ho no ye kampa wo ni ko si so no abeto ni mu aka ache nti se omo nro no short ya no many abre pa because enro no short ya na o me start so mo yare na yare ahodo so bo wo mo no ehọ na afi no bo say ye hu bibisa wo mu no nti ti se de wo ka no ano duro wo ho doctor fo wo nim di on betimi di aso ano ama ye ne de emretia ye ya wo de afi mu nyina wo de also medical check up nko bi da bosumi we ya yesimi de peda ba ko wo mu ne fakọ na yenhwe onofo na nra ye be kan say o nipple no say kan say chirewa no aka akohyemu a ye chirewa pehwa na montuo ne ko enen so ya be ka che say afi bia mu Ghana hanko a o man diagnose breast cancer hanko an be twem be 4000 emu fa e de o mu na de aya na ya ne krampon say doctors ne kas o mu ba at advanced stage ache so mbeba no na che se baby ade na duru no so ai ena obi na eye me ena metin ya mafam so me de oye ofa so no nti ombra hospital na ye ho hwe a enye yi nti utie ye nya wo ye bema emema no mutie ye papa fra wuni ababy fra wo yire no fra wo girlfriend wo sweetheart no ba wadanfo no bi san say Aunty Bea ni ere bi sa say wo no fo no akohwe mu da na me se me no for every month every year October de me come here mama da bia on pipe bonus October mra ai edu sa se me ka ho ade nti edu ha me nko ada de ne de that month no me ko me ye ko hwe me no fu ai se edu January na ye ka cervical cancer ho komo no January bia me come ye ko fefe ho se bibia ye very necessary e se no ne japade na ye be ye papa ko no me ko hwe ma you say esro de from baby ya okay so at se unya ko ne ya ka to se bibia ni mu afi hu taw asa wo so ne ma bi na ya fie wo ba unya nko ya na oda wo na ina me adwindwin bi how enti no fo na eguso no fo ne ba ye fefefe te se ye nua mai de ye eguso idie ya age se wakọ ami akọ akohwe se bibia
okay hospitals also be me ade amaye nyame adoma next week ya fa for breast cancer nurses and the doctors ne anyoma be education na wa ha o ma chen se ne be si e hwehwe ye no fo ne sa na me amejuna mo fa menye onfa onye an example sa o mo me oh yes me mo ma ye wa ha ya na ye de cheche ene me mo fo bi ma o me wa ha me hwa o fa enfi no o mo fa menye na ye fa nye wo ye fa anso bit sa na mo sa de na ye no yes we mean what we are saying next week ye be be doctors o mo kasafa breast cancer ho ye nyom beba studio ho na that day ni day your program no e purely on breast cancer omo ena di nimdie ni nyina beba na ye ka ne sa no na 20th of October ya nti ye ka ne say no sa Akoma de bosome ne so ne ye ka bibia na bibi wo ho ti 20th of October ye kwesi ada ebe ni na wotwe mpanyimfo ahyehyɛ dwumadie kɛseɛ bia ye frɛ no breast cancer survivors round table na breast cancer no nya na nche say that is the end of the world for you ebi mu survive nti oma survive breast cancer no omo ena mpanyimfo ato nsa afra omo se sada no omo ne ye maame nom ye nuama nketwa ye papa nom emedi enkomo enti bodate no eto ho me se eye 20th of October eye kwasiada time na ye beye no ene bia ye beye ne de maka che o se na wotwe nko na wie ye fiada de na manager ene event for no ato ye eyi pehwi anomato ye ka ne se enkra omato ye nkra ai omato ye tetefu say ene date no 20th no confirmed venue and time no na ye ho adwuma say be ye benya mako bebre na ye ne omu nyina behia na ye sa breast cancer survivors round table ye ba makwa biem e de ba Akoma mu nsem 87.9 Akoma FM na esan ba so e wo Onia TV so ye say October dey no motivation bia ni wa che say kone kohwehwe onufu mu enti ene nkomo wo ho na ansa na nkomo ne beba no ewura beje ya aboafo nkra to kakra bi owia na oboyen tofa na wotwe no ene na wotwe de si ye omukọ efijasi de si ye ansa na ye papa abugri ene John omu wani mu ho ya to nsa from na ene bebi ade ene bepem no ye de bepem rayonko Aunty Bea medase biem abusiafo ye mpesika kakra ne yemfa endi dwumadie ho chia me na hematos glatonic na ba adwaman so ene obi epe bia to akoni fie chane so se eye mojaduro ne senti hematos syrup na aspi pharmaceuticals for ne dia ba aduro eye papapa wanu mu atu wontimi ne di oda won na anadwafo ade hwankolo mo na atempa so na o tempenten kwa amini kwato anu amina kwato a ni nyina ene se umoja aswate wontimi na bibia enkoyie woni padua ni mu a wuhia hematos syrup eno folic acid wom iron 3 nso wom ne se nti unya bi eno mebebo papa amani padua no enyini from na bibia nso atimi adeda na akwemu wosan no boost immune system no ema won so utimi gina wona so bra ne ade a chia no pa na asori film pa so a wusi sei kirei na wona wosene no na ubibia ayententem so yade ayentima yare nka wonto wo bra hematos syrup aye mojado papa no aba adwaman so enya na ewo mayi pharmacies ahodo nyina emu na opedodo atudi a obefre 0559 408555 channel so mo wo eje so asamai ewo na aspi pharmaceuticals for enso ewo Samaritan Villa Resort and Conference Center ewo Santase media me from home away from home esa se ho de wo da ho a ete se de wo da wo fie mpa so kama no se de wo ankasa wo le wo bed no a wo pillow gu nchen a wo da no wada umuni kwoto ha no wo mina kwoto no Samaritan Villa fo no so saa ena omo so honom etie ne se nti wo kwo honom a o ena no obeda na ho bibia ededa na akwa mu kama ne senti watu kwan ede free eye oman mu ba bia bepie mu asante mantem ekropon kumasi mu dia ba bi ba kopɛ na meka mfam asa ya akoda ho na onso obehu sɛ yew wada ba bia da hotels ahodo nanso Samaritan Villa for die omode no edemu ebefua obi beka sɛ na security ho nsɛm te sɛ hwɛ wunya akoda ho no ma obamba ho nsɛm no kozi sɛ obekɔ no omu kuramu etise kosua 24-hour economy ai ehun se ni nyina ho epie ho on se 24/7 na ha saa na tie saa na pepepe enti bamba ho nsem no agina na so pampe na bibia so atimi akonkan onkoda ho me yenwia wo ka batwi me yenwia wo foma yenwia wo ne ma bi ani eho de
security no very tight eno achi edidie mu ene baby a che se obeya o massage ni ade nyina no mo obi wo ho ne sent ya hwehwe mo chi akwan ewo Kumasi Santase wonom St. Hubert Seminary number abefre Samaritan Villa Resort and Conference Center no 0322 495 180 grow fine mojadro stronko a ewa adwaman so ene ye de ye natural cocoa ya na aye ye nyina ye nimnuanu no papa na asa hoodeni a ewo cocoa emu na eno na grow fine panyifo omo atena se edi nimdie eni suehunu aka ho edi aye saa mojadrei omo de afa abefu mfidie mu ena omaye ne kama ne se ntushi aka no na etonyom grow fine odenden men sa ho nko jina driver no na wonso eje odie ekofie ebo no fofofo ai affordable no boko bo no da fom ne se nti unya grow fine bia wonso betimi anom na nipadua no etimi atiapo na ejina ne na so eyie na se mani bi so mo menses na meyi omunya grow fine no bibia ededa na akwam nti o masa to ne din Dr. Menses enya asem ketua nti grow fine de enya na ewo pharmacy chemical ene herbal shops ahodo nyina mu komisi herbal bro mu benya bi apidank herbal bro mu benya bi as smart herbal wo boase PFA pharmacy ewo Tafuni Road calling ake Washtown Accra for Beko Kings Walk herbal na dodo mu dia be Fred Dr. Grow Fine ewo 0244 596532 Grow Fine herbal tonic cause makes you grow fine yo era mama fa odontin time emfa emfem kakra na dwumadi a ya hyehyɛ edema yetiefo se be ya wodo ensem ebekɔ nkan ede amaw aware no sanchini enimu a utie odontintan a no apenchini edi egum wapehyikyire edi egum na odo no aye de na ye twan setete twingam do eba so efiada ene memenda enwumre nondu ekopem se anadwo dumienu ebebo hia Sweet Mavis ene na bedwafo no ewo odontintan dwumedie no so ewo Akoma 87.9 na wetie odo entintan ewo ho Akoma Ashanti Marathon enso eba so yaka chem se yen yedwumedie bia de bebebia enye se yedi pesike di keke na mom yede boa on talent into ye athlete kra na wunim na so obeba sa Akoma Ashanti Marathon bia obewie no na wenya baabi ejina ewo abrabomu ye be hyase eye anopa no num 26 October eye memenda eye 24 kilometer race ye hyase ewo Akoma FM yenim heya ni echine Kumasi ye nyina kopim se 24 kilometer no ebeso ni abewie ewo Baba Yara Sports Stadium enti yetie ya se oye ankra keep fit clubs corporate organizations schools any ahodo bia mo pese mo be register na mo so mo de mo ho be hye sa adwumadie mu a akwanya ewo ho eno ane se obeba Akoma FM ye front desk so na obefa ye registration forms ni bi no afele eno ano no da no duru ho no ma na ode wo ho ababa be hye dwumadie yi mu registration no kai se eye free ye nje sempo a ye nje teku eno ane se obeba no ababa be fa forms no Oma omoboa ye ma ye di dwumadie ebrem eye NCA Ghana Athletic Association Midimafo Herbal ena Frimpals Royal Enterprise owo Edum PZ ena Aristocrat Fast Food ono so ewo Amokom era. Okay, Traffic Studios ese yankancho sese wo peprinting ho adwuma bia de afabeda omo na bibia so entimi enkonkan ne senti se wo pese omo large format printing e ma banners billboards na afin so no omo label products ahodo nyina so emfama wo de a na mekanfo Traffic Studios ene de amawo na omo se ene awie savenes so na wo pa na afi 3D signage any employee branded wo cars or caps and afi books emawa eno so omo bi ewo ho omo achi kwan wa raga junction omo ben iron bed for traffic for 0247 013 561 and 0574 010 101 yo era my abuafo ne de no entwen so kakra bi na yenkobo enkomo na wotwetwe mu se enne no enkomo bi koso ewo fie a enne ye betoa so na ansa na ye betoa so no wona saada no na woti akonwa kese mu a udi dwumadie no ho nyina chia me se ya buwo se ya mwo ni fiada so mo san etu anamo ekọ efijase ho enti no ukwada no de course no bone tofa kakra ma ye na fe so de ewura efiada no mu empanyifo mienu no ewa ha omu wi a na omo aba na ye de nkomo no ato aso
Okay, Aunty Bea me da CBM. Yen ma yetiefo ha na ye ma omo akwa ba mfambra Akoma 87.9 afi onua television so. Na enawie de se de enyina enyima ya Akoma mu nsem dwumade ni atena so. Na na watwe etwa mu. Status Wednesday ne 1 week and then 2 weeks and then na watwe me enum. Okay. And yes dwumade no. Na ni nyina ne se ye wo ha ne papa bi de na asembe dan ye Sofo John. Okay. Na asemo de ba ye nyina ne se ne papa ewu na ne papa ni be wuo no woja mo asase ewa fiduase fiduase ya ye kan na edan kura mienu na sisuo ti yesere mo ye kan ne sa na mo de pictures no mo wuoli ma ye na ye de kire afefo ene ye tiefo se be ye mo be hu asem no aye kan no yes enti mo fa picture ne nto so ne ye mfa dan kura na esi asase ne so obra ne papa ni wuye no ye mfa nche tiefo ti Aunty Bea wo se ne papa ni wuye na sa dan ne sisuo edan ne kura hwe mo sa dan ne ye ne te dan ti papa ni wuye no wono ni tu kwan ono Sofo John ni tu kwan okay ti two blue na watch me ono Sofo John ni tu kwan enti wo tu kwan no obaaye na tese ni nua ne maami nua ba ene Kwaku Bugiri no okay na Kwaku Bugiri esidan asiso na edan ya no wasi asiso no eno so beba bia anua fita bi gu animo no ntu de ye twa dan no edan no na me mon komachi mon da bia mon komachi ansa edan no a edan we moto animu amunjina na yenhwe ne yie edan no papa esisi so no eno ni we asase kakraka ni na dan we na esi so okay oh ebe ko mepe edan no ejajo mpacho obenya abotira maye edan ni eti pos eno na omote animu alright ti dan we na osisi so na papa no de free mu okay ti papa ni free mu no ono ni so otu kwan ode saa bre na papa ni wiku se nipa me enso nsem yenu ka ho alright ena ode omu nyina ekọ osirim ekoye ho ayie okay ebaye ti enu mu no osa tu kwan otu kwan bae na ne maami nua ba afemu woli no ne maami nua ba Kwaku Bugiri okay esi dan esi so saa dan no na anua fita gu ani mu no okay wo sidru saa length wo no na wo anwie ena oja ho enu mu no no Sofo John ne bae ena obusa ne se na adan ena wasi edan na wanka hwe ankyere me ena waso onua ne beka kye ne se council for the pipe bia besi wo mo komachi kakra oka council na council be Ghana water on and almost there almost council for say municipal assembly yes okay okay omo de pipe bia besi so pipe no wo ho sa hinkre no okay omo de bia besi wo na no owura Kwaku Bugiri ni chema na ko de secure asase na momo se be ya emedidi mu ama council for ne me fa asase no isa asase na da ho ache omo nya hwe wo so net dan kura mienu no a ene si so long no okay ti omo ne de pipe ni be so no hu se da be wa anya ne sa one of asase no ho tietia na ono ni si sa dan no a anwea ni gu ani mu no e de si so ti oba na so wo kire mu kire ne sa na so wo ke wate waso wakọ ba bia ma na ne ban so de container be si so dan we ni ye kan once pipe ni si wo sa hinkre na okay ene si ene si no wa ho no okay enti wakọ ba ya na ne ba Owura Bugiri ne ba bema ye fe ni ima na ima no so de container kakraka e de abesi so enti mu container black and white na container ne si wo oh okay all right container ni si so a obaya na onua Kwaku Bugiri ne se si dan foforo no so ne to aso container ni fa so okay eno so video ho o si ya no so ewo ho ena o se da bi ye nya ade esa onti ase na edan ba ko o sha ase na te ko fitani gu ani mo no wa anwie esi dan na wunwie no na wasa akoye foforo ewo nchen oba so de container boyi abesi wo to no Sofo John hu ne se Kwaku Bugiri se bi wodi nyansa kwan ji asase ni nyina di aboso eno no de beda ye se wo sere ye yanka nche Kwaku Bugiri se original asase na loto kiosk bi so siso eno so eno so wo kire mu a okoba na onua Kwaku Bugiri no ena di ama loto ra no so on fa wo de ho asase kakra na ama no di loto kiosk na besi wo okay onim ho hwe according to ono so onim ho hwe onim ho hwe okoba na tese esiwo onim ho hwe oba na esiwo no ma ono so de sansa ni na aka ho de beto yenim se yemwa no na yenje ne papa asase
emfama no ti enu ti no de ba ya ono a sofo John de na oni bibia wasase ne so papa de na wo ye na wenwie no papa de wo wie yo ne sa dankura mienu no okay first dan inti papa dan na esi so na apart from eno no ono ankasa sofo John de na onye project bia influence so all right inti so otu tin ni tete na okwa abricha na sa agege ya agege so semba tie hapa agege ya enti mo kan na wotwe mienu enti efiada no one executive producer na Nabilada Roma mo kwa afijase na ehine ni chiame be na ka mo ko kusase hina o wasante memu chiame on she blue no te echefita talimiti no all right enti mo ko ho fiada no ho na asem ni nyina ko hwi enti wo de say ya ka ya mo the pictures ni videos ni be so se mo ko meeting no enti ena no efiada etwa mu ye ko asem ne so say ye kohwe na nka yesiesie na ye di atu yen se de bia meka me se hade asem na yetan nipa nti wo di asem ne ba ha no ma ye hwe asem no ebie asem ni mu hwe ba bia asem wo di free ba se do di kan wo court ana wundi be da bia di asem ni free ba na ye tie the other side of the story no nipa no so a wo ye involved no se ye be frɛ no na ye tie no so side of the story ti ye frɛ ye wura kwakubu ode sofo John de ba ye no wo so wonu ane number enti ye nya number no na ye program na ye bie phone lines no e na obi frɛ ye se wo de kwame ni busuani ne sofo John no okay beginning kwara sofo John so woni mu no enti ye kire mu na nipa na kasa kire mu se ye mu sa so woni ma so mesi ba e na osia woni mu no na kwame no etai kwakubugire chinti sa na obeka according to sofo John na so mo ka wo no we nya am support no wonya chitafo kwakubugire chitafo ne nipa na ofuni inni no sa enti ye wie na je se ni ye wura kwakubugire number betimi afre no enti ye ka kire same no say kwame ne say ye wie be friend ye wie ne ye frɛ no all right and ye nya access to yewra mugri okay ye ne kasa say na ni nuande abeto enu to hwe anim se fiada ye beba ho na oditum say you ye beba beto no ti na no fiada e na ye nya akwan ayetimi ko ye ti ye ko ye no asem ne tintin ni tie nyina ne se ye si nkonwa e na mo hwe video no ye si nkonwa na ye busa ye wra mugri se be me na adan e na obi papa asase why projects bebre esiso na wan kan kire no e wona no be yi atum se papa ni huye no over 18 years nie omuni baby asafo John no ewo 18 years ni na no omuni baby owo e no no de shase ye dey yes our project no okay o ye no amu na oba ya obeto so a one no de sawe no o so madi kin akakra na ase enti ase anya adwuma e na sofo John e de asem na e ba ha se ya ye enti ye ne keka ya ne ade edu baby abotoya mobile e ma na Nabila ene ekusase hine chiame no ena afi ohini bia ye kwoto no wo ho omso madam fo no ena omu ma me nua baba ako Messi ni bi ono na de se no Zuma ono wo ono te akonya ne so wo blue bi no da bi enchem we yai de ne pabwa pi we yai okay ono so ba mu e ma mu tu sa agina no ekodi nkomo na nkomo na mu kodi ye ni mu no na nkomo hwe ne se sofo John omone ne ka se nka kwakubugiri ensi edan no a anwa fita ni guani mu no onsi e no enfama sofo John entnem on fama no okay na ko no kwakubugiri no se baby o woton ade e kwan ho pe no no abobo entabo woton ade wo pa choton ade ya oton nsa okay according to no o se asase wura se wo gina asase baby oton sane nka eja debi obi asase kwen de wo kwan ho pe eben fie no okay efie ba ko ne twante mo na okwe no omoji omasase ene na man ne di movie ba sa ase ne be yesa on se container ne chen fi mu amusi dan mo no yes na ko yi ba na ba efie no sa eni mo ne ye stores ena wo ye rooms a shame em say 2 rooms shame ena stores ne so ye 3 ti omo kwa kan ye no ena omo kire se ne sa de anka on si sa to rooms no baby a pipe no mo baji a wode first way no ye no yes on si no farmers of John tinem esa say bi o hwe dan ye si wo ya omo na ye mu nhye dan ye papa bia on si ma no na nka won tinem na owura abugiri no so meto asa ye wo ye no so according to no so agi loan no de ye nti ye wo wie ono ne de na
ye tu ne kwa ho ama na ayewe na obemu a obesa agi no na abi no de ahwe ha de no tie na kwasi e de ama sofo John eno na omukwa kan ya omo sa betena ase e de ho amane ye e be boy ye ani ye chomo ti omba ka ase ni nyina awie ye se omo aye ne sa na omo aye ne sa awie na nka sofo John we bugraji atum so obesi no ye hu de ye afa sofo John se container no imam peja ne container free so oh ana container no so waje ne 1000 Ghana begin no ka so baji 2500 ana o se honam munye ayi sa nti obenya 1000 na wo je ye enti wo 2000 tietia okay oje 1000 ni wi ono so wompeja eno achi na omo ka ase ni nyina wi ye anka ye hwe ni mu se be ye no afa de sofo John so wonte ase wona kura ma ni si dan ni ma no onja isi okay onja isi okay afa obeka wo se ya ne ode bema ni nua no as investor ene ho na ebe abeto aso wo dem hande wo de bema na en na nka ye ya abrom wo ho na na sofo John enti ase ne dia fe de so mu kotu agina na ye si dan ma no afa de so won santi ase bi me ne kofa ye ni dede ne bae ase de ye ka bia ni ye ni dede no ye de besi he ya na ye ni dede no ya to aso e wo dem ha na nka ha de nke empani ye ni dede bia enso mo wa ha de baby era kedru na era ya da se papa say woni na bila mutu sa na man we na mo de feedback no e de abreye enti videos ni de ye be rolling ne sa e kwa akopem say eye Sofo John eni ni nua bema kwaku bugri omba betena se na ye ni omo edi enkomo na ansa na omo betena se no na ye nkoye ye cash out na ya ka say ye da ya boafo ase ye tiefo ye da mase e woda ne da se mutie ye nti no ye nso ya baso bode kakra ye de ema mo ene say obe dial star 439 e wo phone so star 439 hash e wo phone so obe ho prompt no na wapeke number 6 eno eye Akoma FM dia ka nyina ubedi eche na watwa so na anopa bia Sir John Jumedie no morning show ni ye che 2500 ye che ewo honom na Akoma mre Tony Best enso etnasia eno nso ya che skani bi ewo ho ansa na sports enso etnasia ya che skani bi ewo ho eye cash out ewo Akoma FM ena yedi sa Jumedie no Sajumedie a media journal in partnership with Radio Entertainment Limited and a National Lottery Authority Caritas Lottery Platform and sa eshe ase yankonom 3p garlic mixture na yapomuden enkosho eboa e boost immune system no o blood pressure no koso a esiesie ni ye e de ma oba ubu nsa na enkoyi akope 3p garlic mixture waye kese de abro so a 3p garlic mixture ebeboa wefu ayekese abro so a eno nso ebeboa yaye natural garlic ya ena mpanyufo echi edi egutu emu a omo eton okọ pharmacy chemical ena herbal shops bia obenya 3p garlic mixture ato na wanom opedudu etudi a na afrepi work natural e wo 0248 928824 ana 0201000021 kai say 3p garlic mixture e wo to a ebomuntu kotobi na de ede be ma on the to no embo a enye 3p garlic mixture Sofo John ohoye ya mi adom boko papa boko na bai wenim ye di na me hwe video no ase wonye mresa se edu ba bia eya eya obo mu ese ate eya oba mu a ya se wo ate nti eya ona da ne ma wo de yesa no sa we hu na wan kasa de nka oda boko ye ba ho no se beti se weni so ehye papa se Yesu kura no na ha okọ atore fie no na o se emprofo se ne papa ajapade na ni bire de mire edu bo kan omniema nyina tugui Yesu enti edu ba bia so ye nipa ye du ba bia bibi se ase wo ati kakra na no wa actia na sada na ye di kusasi hine chiame e ba ye na sada na ye so be acti de enti amikan o je ye koye no menku a ana ono ne nkrofo nyina ba jeje wo je nkrofo om jeje na chi no omo to bo ba park ne so omo ye den omo to bo ba park ne so park de hin park ye chi e bo ball menini mienu ne ye kan sem ne any pande no ana omo to bo ba park ne so e bo ben sana na omo tutu we was we ya say we no ka omo kan sem abe me ya ti sesen me na me ni ho no ni ho ai o tiefo no mu ni ho obi se edan nya me dia no we say wo ba oh no we say we say esa na me so no bi ya na me say papa na me te wo ti jai
That's a buffon. That's how we can ask him. No buffon a day. A fruit. Okay. That's a I take a crown. To that day, no, I take a crown. And Yakwaba. And obey actia and Nedia Boko. Maybe, sir. There be neither actually said neither. She be doing come. Now, fire bedding come also, pa. Eja Kubugri, Pacho Dine Bugri and Abugri Kweku. Pacho, where dear. Oda Boko, sana say. I say, who sell for buy and Wanda Boko and the so buy or down Oda Boko. Opa, the Opa, she had a baby Samasu of Jassy. Sunny Metiana, Sunny Altiana. Sanote, Oda Boko. Ah, so for John, why dear, what can no cray? Some way, Nianum. And number, and number. That's what me, mammy. Papa, the dinner mammy. Oh, papa, the dinner mammy. Ah, we Nianum. Yo, member, so for John Ho. Eja Abugri. A dina, Unia Sassy. O fie. A rab bomudia, but a nana near yet you. It's some 9 years I was no, a fuck moi. But sure, men can't attend. Okay. Me ma home ma me da. Okay. Na me ma me we me so na tete me free me nkola bre. It so John ne ma me. All right. Me ma me picture kura be si na me hu bi da. Me so na tete me a. Kopim se efia na yatim no. Dan no so be pae. Nti dan no so pae no. Na nchense kakra bi na o efa ba bi. Nti nsu to ana yakohye ho. Nti afija asempeni na yese ombepe ba bia ma yatena nenam so omukutwa ehono masase no emaye nti hono me ne mesoa na san kwatena ho na me yakola me nso enam se me ma me wusa no na oba me papa kofa no mpem asem me koda ho ma de echekura o se mafa na sika nti mesoa na me ne nete okay nti mesoa na me ne na tena firi me nkola abrim efie ho this is a menyine ya me so aware ya me de ware all right ti me ware ya no so na me bra no mo mpenimfo nso efiri akwantu maba nti omo nso betena afie obi na me nso so ye fa me na me dipa opa ya sa twitro e wa afija station obi enime okay ukobusa mase wa afija station a ejuma na we ya no me twitro okay so smith me ne boy ba ko ye friend afa wa yetimi yi cement full load ni nyina wow adwuma me ya no ehwe me ma timi nso nyame adom ma wo nkwala enso mema miensa mema ye nan ma miensa nti wo mu ana me fada wuyi nti me fada wuyi na ye koye yi na me fada nso ene oba bia sa ko fufuro for ewo oba no nso nya adwuma bia timi ko tie me nua kwa mi nso firi wo saja me de ne betena me nchen konya ba bi si a ni nua no mo ketoa no ono so be kwa kohwe o because o maame no ontimi nya adwuma ti kwa me no nso me ko tie na kwala obe start here fija asem ze P3 se P4 minimum man ntimi enkai na ono so tira efie ho no ma na ye nyina eti ho nti me brai maame ya o kase na ire no okosi akusase afijase kusase hene fie so ope ba bia atena enam se na matu afrifie ho nti kusase hene frɛ me e ka kire me se ye ma ho no metena fie ho okay na omprapra fie ho na me nso mente ho nti me nso megitum maame betena ho na me nso so mete ba bia mete nti o mu ana me bra nso be mete ben ho pa enam se me ne me ire ne me ma nti no ha nti me bra nso be hu ma me na no wase we de ne ma me sama ne papa sama abre ne yere ba abre no oh nti obeto na ne ofa oba no enenem na oba no oba ya no okura nkwala mienu na akwala ba akonso nom no fo that time so na me so me yira wo ntafo em se na no sister ba ekura hu wom na me so me yira wo ntafo obema ba ako oba ba ako na me ma no so nom no fo nti ja wo se wo yire no de na ekwa se me ni asem ka nti me ho a metete se oba ne de receipt se wo me bra ho akoma obi se wo pese oton fie no na me so what oba ne se opese oton efie no papa bi okay wo ho no sebe we kramoni wawu na kramofo no omuni pa wu na obo mu din a radio so ya na ha adwen kakra nti mboni din ai na man no so ni me pa na o se kwaku
oba bi aba se oba beton mo prot no na me nso so mi oba no mi hu ne da nti ho a metie na anya me de na me two bicycle na me de call me blind fee nti me koduru fie ona na me gura me bo kokoko no bi se me mbra na me ba na me se bra oba ya na no ye den betena fie o so on prepare fie o a wo so awale no kwa ka kire ni pass me se auton plot no nti me se me ba bebusa de nti a auton plot no e wa na oba na so le a wa bie afon pie te se de sister e pie na me se bla na ni pa me kana asem no wo ma na pie e na oba ka kire me se kwa ku na se wa asem ya de ba enya no kura nko ba no nko nsole mpie na le se o ka se enya no kure na che se o se enya no kura asem na me kana enya no kura nko ba no nsole mpie okay na me se sa okay ene ye nyina e bla peni wo mamponten ye frɛ na dabogo me frɛ no amana beje nkrata na kogu no okay se de be ya be sikio asase no oba na nya kwan ento all right wo gitum e ma ye frɛ me bra na ba na oje pepesi e de koto no na ohwim me de me hu biem nti me nso so mete ye na me bra ba ko nso tama oledi mu nyina wuye no nso be ye yi ne bi e na o ka dan ne ba ko mu e na kwa me na me ne ba no so me ma no koda dan ba ko mu nti me wo na da ko fia na otimi no wura ba se o yi ne niam afri dan mu na wo hu ba bia me bra no me patro kasa ne ninje mu no efia na o ka ho asem se ya se Sofo John ire na opese oton no ye mo papa fie no patro do that time na Sofo John on ti sa fie ni mu bi da bi no na oba no nkwa na eti ho oba no nkwa na ye be bie dan na ma one ne ma yo aminu ni akwala na tenamu okay but na Sofo John ti be before on dey no ti be bi kura enti ne ukọ ni fie na ukọ na mane se oba ne pese oton o papa asa no okay all right na me pe clarity no ho no okay na ye de nkrata na Akoma me bra pani me ntime mfa na me se me bra pani nso ntime mfa because me so ano ne ma enan a wo no me yenu awu aka me yenu ba ko bia o ka no ho de odi me bla ya chipe no oba mre bi oba ye no na mo a ko hwehwe ne ne mamu so o ka na wo so o mfa ka na ma no so o ka na de ontime mfa ma o efi so no so akọbọ no bra na wanya ne ka enti ontime mfa ma na konta kura driver ni ti wode ka na ma kura wonye driver ni wonim ka ho adwuma to de be ma na konta atwi to de be ma na konta atwi na wone no ntokwa na wo se ne onante na fie no o sama na yere ne bag so na puha be sinne ye hu ne biem enti tama ekoba na se ono so ye hu ne biem na wo sa ba be 18 years ni a wo sa ba no na wo ba na ase wo pese me no wo ko bla ho na wo kwaje wo nkrata free no ho okay asasi secretary o bra ho a enko ba bia enyirai emre ni nti entimi nya ne tenten no enti mo kwaje nkrata no e de baya na ma nkwaje e na kwan be na fa so a wo start se wo develop na ye ntwitwa ne tenten kwan ya fa so a me develop ye se edan na esi ho no edan na bu awi na esi ho no emu de hin na ebu awi 2 rooms no na o papa ne sisi no okay nti wo hwe akire na ase ne didi ya na nka ewura dan nti na wo dan ni inside a wo hu akire no okay nti me mesin ni na me toto cement na me ma de plaster akire ni nyina that time ni nyina na ye papa wa kwatu na mu ni bebi owo ni bebi owo yo na me ma omo ye nti me nso me hu se se wono no wo ho di odi na chi no wo ho nti se ma anye dan foforo a da chi omo ba omo betena he ena nam so a ekire he na oba ye plaster ye na anye dan nti ha de won se baby a ya ye no ye dis cement no foforo ho nyina papai ena wa oma ye nti me nso me hu se da chi omo ye de otimunti oye ni ye na so bi o hot wa de mo jai ma ne sei intendie ejajo kan se nye yi enti me nso me hu se ye den a da che me blay beba di odi na chi no so beba ti wo se me ye dan ne bi na we ni bu a omo ba omo nya ba bi ada ma me nso nya ba bi ada enti me ye wie na wo se me boso na ba bi a mete no wura so mintu na ono so be ye stores e wa ni mu na ye se ne me ba ye dan na foforo enchen ho na me ye dan na me ye dan bi a hyem na me nso metrem na me bra mo nso ba omo so akotena foforo na ma ye den ma ye no me pacho o ye sai we ni nyina no na eja John Sofo John ne yire no ene nkra no mo we papa Johnny
so odi na yere na ahwim no odi na yere na ba ko yo ene ye be call power specialist herbal ho na yakohwehwe se obeche bebi odi na yere ne ma no ekọ ya enti nkwowo no na hyase nie na yakoji yaboafo nkra to kakra bi eja John o tena ho ai yakoji yaboafo nkra to kakra bi ewo power specialist herbal hospital ye wi a ye be hwehwe bebi a eja John one na yere ekọ ye ene kwan asase ni nyina ho nsem ababedi sei minua akwaba na woko de Aunty Bea nyame adum ye de nyame aso papa ye nkoi na de wa ya de sawa ai wabantem bedas tena na mre mebre wo ho ma me there be bebre de wo de na pepe afefo power emre ana adrusu a ye de ebrewi ye boni tewa na ye kire se Dr. Akosi Adua ya de nyina gitum dada se oyodiefo na power specialist about hospital se yare sabia yare bia 82 fu 3 sukosi wona so no wo de bedan na ayade se ye betimi ahwe ama ho so atimi atọ na Aunty Bea me ba na mudi nkomo bi na mani agye ho pa ye ene ye didie mu nye Ghana for pepinti bia da me ye dodo ene last minute na mo tuo mesrew kakra bia wono nipaduan de me se wo ho kwan se also otimi siesie ne ehwe ne yie eya ye di fruit kakra ne boa ye den de no kura na nsense no mo ye no so ya asemo utimi tokwadu ase bode na wudwa nanso kakra akra wohwehwe mu a obenya papa na wadi no achi no nya bre ema ho na je wa ho no wodwumadi ahodo a udi mu na atimi aboa eya akọ regular checkups ni ehun sesrade do so ni padua no mu a eno so yatimi ahwe aboa ensem we nyina achi no wo ha bi a 0244 54 44 22 0200 38 31 your WhatsApp is 0555 79 78 Kumasi Power Specialist About Hospital Ewofiyase Jasbo Filling Station opposite Adua ya Junction oka mate ni bia enim ho obesi wo kama o hwe me every enkranso a Power Bus Stop kwa benya ACP Road ho a wonsa ebetimi akaye na wo so waba abeje apomudin papa ye ka ho nsemi enso ebi takrade orekodo munhia yen ewo Anaje Estate na mosomomra na mombeka ho na danse ye wo ho a mese munyina mutu anamoba mobenya bi na monso motimi adi na awiai mebaya yensempa ya efa pomuden ho anamede brewo na yegitum se Dr. Akosi Adua ya se efa fatty liver and hepatitis yare de wusane ho a mese ewuo anana okọ akowuo fi se ono na age abasobo wono ana edi nim na yenim no se eba hepatitis B yade na obetimi asa edi amount na so etimi atọ ene ubo se srade edoso woni padua mu sa na eno na ya na ekọkire brebo no emu na ema efi ebegya ni padua no so na eho na infections de ho gimu a ema brebo no so ehonhono ekofa eyaw edi begya ni padua no so etubo se ofu na ayekese na bibi ni namu eso onfe na onfe ohu tutu ohu dwaw odofo chire bramu nyina ya wo ya waposo je ho anye etiama akwa eno aduane mesi kakra so tomu a ayade ese ni nyina so ebeba etinansen osotia na etie fonwa ana ofon yabo yare bi ade ato so ebi se eyeduabo ana yade hye ehum ene aham edidimu ama onasis kra no tatai onsa join this esade ne ho agimu mesraw Power Specialist About Hospital Dr. Akosi Adua ya ono ana betimi aboa ene odwonso kra na odwonso no ayetuntum bibi a wo ho wajanan enya wo fe fisaduane awudie no enya ho ajanan na eba na aduane mpobisa se dodo san ana etimi etra nipaduanum odofo se wan hweyie na liver no efeli ana se cancer de ho gimu a na ne ewo mu ano na okọ uti wasam no oyama hyew 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp is 0555 79 78 Nancy yakacho se opancreas na enye adwuma yie eti ama intimi and develop an asem manufacture insulin ewo nipaduanum no edidimu ama sesei odwonso sam aye bibia ho odwonso mebre wani usi esuyo wisi nanse ama na ase tatai onse nanse okokra enno se ono oba ebedi ehyem na so atenka no tia na ete ekofom ama mema sam no so aye bibia wo ho utimi ko ba ko ase ye den na untimi nyina wo na so biemu a diabetes are
ne susanso ebi no ne yetimi kofa ba no eno na unhunu no ekuro tuwi enye ne what treat nanso ayehwebuada mesrofo ne kire power specialist aba hospital na yehwehwem emfa emaw na yensa emfiri ho emfa emaw ne wose manage ne ebe ni nyina e de amount abibidro ane edidi dwuma eti ohaw biara eni akire bomoden se obefre 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp 0555 79 78 any yemfa emo life nansen me se wani eyo wisi wani no oposa ayeko no koko etimi amane basa wo se awiabo a untimi ensi awia no so kyese wani no etwitwa emfoni na eso ewowo nansan ahweniwa bi na wape ede ahye nanso ekame se ni nyina no ayehwebu ada fisa first sen na utimi driver anadwo sen na esmeken kan woma sen na utra computer ho esua wade di udwuma no nansan nyade se ni nyina no etimi ekosa na se ani no ohaw etimi aba ho yese ete esiso wa obihia anase uhu ade se da ho sakalasi yehu green ni yellow etimi differentiate no wode de ni nyina atu abom ede amawa mesraw ye power specialist aba hospital ne oba ne yesusu na ne efra no ono ade no ho edi adanse a wode ne eye kuma bi ema power specialist aba hospital Dr. Akosua Diana no kasa no wase bra no ho wani no so mawo ma wonuri bi nimfa bi so so emfa emawo wani ne besa nya hoden biem na sine dada won ho ade esa kan no bo wode se obefre 0244 244 54 44 22 0200 38 31 and our WhatsApp 0555 79 78 type for the area yesa our power specialist about hospital fibroid and the me say honey be organic operation e moja biara into na ohaw biara nso eni akire eno efiri ho a awon ho nsam nyina ne nyina ebeba infections yare nyina afare by emoa ebetena nipadua no mu didi nipadua no ede niema esiew na no na ekowi ase a ekofa ohaw eni amanehunu kase ede ebre nipadua no eti ene oba obunsa nsabo ni timi mayie ebadako na twa na enu na etwa nsuo bi a egu wo say brown say yellow enka eyi a epam ho kafo firi nchen ni nyina no power specialist about hospital was a bacterial infections brand treat emfa emaw na ase obeya kono eho beche ama brema ni asaje obeba won chen na dige ebeba bema also ensabia eba bema no ho aneko eba na eko ohwe entreat ama obema no efon sese wasoro dua so ono obehia simaka kra bi na watimi ajem ospams entimi hia obanyi nsan a ekyerese nkwamwa na ewom no ni nyina no atimi aba form Mr. Bra power specialist about hospital na yen sakla media go le ni syphilis no emfa emaw na ni nyina efiru abesa gina na aso biem se bema ni atwa kohyem ni nyina abeba na ose gina wo na aso biem nyinsan no ebeba me se awomu asem eye science nyansa nkyerene se ne ye kan de sada akoba bia ebabunu no abompa yesre nyame na wawo nyame timi ya adi nyina nanso ade bi wo ha wa me etumi no se yemfa enhwe emwa onipa dasani eno ne awo ho nsem amene wo kan eti se ne akoduru ne ne akoye biara no bra na yenhwehwe mu emfa emaw power ne obia eto no badin wote ho eye den oboni ni asase so wode ne so obetu anamo anabe 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp 0555 79 78 ya kan echirem se sabia prekope eti yare bia etete wo se eye kompo se eye malaria yare bia osa bibi bia etete ni paduan ma wonpe no Fabedan Dr. Akosua Aduaya power specialist about hospital na yemwa ene ye hebaten heba Mr. no ewodwa so eboa a support immune system no ama otimi asa agina ye yare atwitwa so nketente ene we adwuma kakra no abre no koto hebaten heba Mr. ni bi na also etimi enonom cough care no eboa atu owa nyina ase ede amount afei Aduaya malemese no eno so eboa apegyaw afri ba bi a woda no se waye mre wontimi enidi malaria abawo so no eno ana ohia se obetobi no watimi anonom almighty jirikajiri wasi who say man no day na Aunty Bea so man day papa na nse oba no emu niam wo ye nyina no e kire se bema onye bema papa bia e ofio mesraw koto jirikajiri heba Mr. no bi na also ebobo na obeka kire se indeed man day 0244 54 44 22 0200 38
31. WhatsApp is 0555 79 78 78. Say power and kwan ya je ready di amna me tumi say yan fan sanyarewa yan hwe ososo kosi say obeba 82 anamon na fa gidie bra na wo so ho beto papa pa okwa yechia ohine yire osi yechia no ya fe no na yanko Lizzy tomato mix ho Unifa Brothers Ghana Limited and omonso edi tomato mix papa yi edi abadwama nso aye nyina ye to edi aye yeduane edi we enye de yedi nyama bi afafra anase yedi color asom enye esam ene yedi color kokko bi asom se ye ton se ne ebi mo eye no enti o tomato mix papa a odi be yeduane na beti tomato sankasa ewo weduane nimu dia eye Lizzy tomato mix kodwama nso ne kope bito ne faye weduane o pedodo etu a na wa fre 0240 949091 ne pebi efa ye weduane bayi Mr. Kwaku Abugri na wo kase na wonim bebi ono na yire ne mma no nyina ekọ samre no eno tine ma wo hyehyɛ saa we ni nyina edisi ho enti obaaye no amane ben na wo de ball no e ma ni nya ne ho ahotoso se enye se obi a otu kwan ni nti no odi eni edin bi ana wagadre bi e fa ne papa ejapade a ye ono na ejapade oba afi be mu samre ya me ba kono aha me ba 2001 na obaye me ba na washi na eja ko he na me wo boase he ya na ko she 18 years wamba wachi da ana chana me dudu abi na me yare okay yade aso ka ho okay enti me ba no na washi ba kono na o ka che me se asamene ma be si pipe ho eni ntinu opese wo si da we se be ya be ski na me say good ye na tinam okay na we no wo si ye tudi a ba na ye tudi a ade ntra wonyi entabo no mabbo ho no mo na yesu e ba wo so konya asase si wudan a na wa be den wa be yin tabo no wa be yin tabo na firi ho o de na nka pese onya ne tabo na me ne kan wo so yo okay ana me ko ba ya wo si amurusan o sign call boss no di fie sen me di 2001 na oba na we si first one ana 2003 na msa ba bi 2 years later na sign by msa ba no ana no wo si amurusan no wo si wodi ki asuna si wo enti anwuma le nkwabu sa se kwaku ade no ne ma won sa no ka chem se ni madoso nti ni madie ni wi ne madie ni de hin no the first one wo si ye one na yiri die ni na asase na da okitu abi no meme die no ono acha asase no ana buja ne se si toilet ni esi ejare a ada no wo ifa bi asase na sa asa na se wo fu matase no okay dem ka cha se ye no na ye me si fata bo de ebobo beto won sa no ho se da che unya asase na goto ogutu kota na oto won sa na wo de asase na to me ya de ya ye okay yo mama sign call unia be me hobie papa unia ne se oba 2001 na why first structure na we say omo upesa de secure assassination na council for besi pipe no na emre ben na bebi a wo ton sasesei no omo ka se omo tu wonti no wo ye wadwen se opesa wo ye new one ye o ka cho se ye ntabodan na unya wo dia na obebubu ntabodan no free so between what year and asan komo ikoso me pa cho enye sa that year tama obaye na me si we no 2001 de obaye ampa okay dana obaye na dana no san koy okay e free se okoye no ne ba obaye mu aye last year samre ya October mu say ya sa ba obaye from 2001 to 2024 18 years mfa say ko be 18 years ne wa ba we kan one second time we kan one third time okay we can one second time and oba no we nja telephone number bia na mutimi ne communicate say bia wunua oba bi nti wo be frɛ ne bia asase no say na ekɔ nti pese me yesay we nya ne telephone number o man telephone number but one friend da o ma me telephone number okay na me frɛ no nti one time me wo hono mo ana mampon kusa ase hene e bai obae no na obeka kire me se mebra ene sofo na ne nsan ye ya no na me se ha mebra no no na o se ne wawu mampon kusa ase hene chia me
mampon kusa ase ne oti ase pa cho ne de mentimi nkyere na obesi wa yie na osi me blai awu aha ewo e mampon ase nti obeka asa no me bo abusuafo ewo kusa ase fo ewo ekrom ho fidase ye honum nyina amane na o mse me nde na mse me kwa akɔhwɛ okay nti me ko hand driver ni bi e frɛ no Mireku Mireku de ɔte ase okay ka na ye me ne nyina enua ba ko nso bi o ye frɛ no Ejawom na me fa Ejawom no e ka ho ene ye nipa mi na me han Mireku ka sisi na atom nti o me ye nkɔmampɔn ne nkɔhwɛ mu no kure nkɔhwɛ mu no kure e ko du mampɔn na mampɔn ko sa ase ne sɛ ye mfa police station ansa na me se na obi a wa be ka asɛm se ya to se nipa se ewua asɛm de ma me nkɔhwɛ na ebi kura na nyɛ ono a ana o se da be ye mfa police station ansa ti ye fa police station no na o kɔ no kusas mampɔn kusas ne ka kyerɛ inspector ne sɛ ni nuani mo mfa no ntum kusas hine nsi e fa wo ni nuani me bra nuani me nti ye mfa me ntum okay ho na mampɔn inspector ne ka sɛ na ye mfa no ntum sɛ wonde wa ye dai wo se sɛ ni nuani no nti mo mfa no ntum nti ho na obeyi atum sɛ me bra ne yere no wa kwagije nkrofo sika wo mampɔn ho aha ema ye chi no tum no na me bra ye kwaka kyerɛ ne sɛ onye de ma na yere ne bill no wa asase wa fija ase obeba beton asase na betua ka no okay enti eno ne na nka ma oba na baba beton asase na first one de oba no de nko de fa ye ho ye nyina nka ye hu na second one no ye sɛ me brai mama mpongusa ase hene ne ma uma ne bill na yere na de o se na yere no o standing in man no ma bill ti ma ne bill wie no pabam no mudwane nti odi nyansa kwan na be frɛ me call bampon oh okay and eno ye different issue so dem yan sign brass asi so say be ya yen komo na nya tintintin me be say me che say okoye ni mu na o de telephone number ma wo na wo pese usi structure bi wo sebio o papa ejapade ye ono ne dia sesei no one friend no say bia me nua be ma me pese me yesei ono kasa ye mu no say o kasa fa ye wooden structure si so but oba ye no wo ye cement structure ba cho na me friend no okay na de ko ba ne say wo friend na wo ka kire ne say wo ye bibi me ye bibi na tie ban friend na nka nche say me ye bibi na de friend na me friend no ye say na me friend na chia ne say ne ho te say ne ade ba na me nka nche ne say me ye bibi na ta mo so no na me nye bibi a Satani na wo ye bibia na me nye bibia apart from the medical ye no okay inti mrebe na wo sha se wo ye bibi wo asase ne so a still now ni communicate one country no te un na me be me pese be chire mu kakra bia chire o se okay tama na me frɛ no tama me frɛ no chire na me ka chire se bra mampon kusa ase ne aba ha o na wo se sei ni no efiri wo na me frɛ na me nya ne biem nti na me e wo ma ne ya we se ye nam so a me frɛ no koduru ba bia na me nya no biem no eno no na e ko na ofa na ne phone na dum na me phone no okay edurumre bi ma na me frɛ na enko no phone so de wonu me say anytime bia bibia ati me happy okay ti me phone no ba ba yirai okay e ma sa atam number na me use dada no na me use 76 last number me be jai sa number na use phone foforo ti ma nya no contact biem me pa cho me bo me say time na o frɛ no na enko ana na ekɔ na onfa sa na pese mi hu wo say edurubra bi na o ka ma pon kusase hin na asɛm ne kyɛ no na wunya ne biem ɛna bi sa sɛ na wo frɛ no na ekɔ ɛna wonfa ana sɛ wo frɛ no na enko kra na me frɛ na enko okay na enko kra okay eja na phone na sɛ ya na me phone na sɛ okay ye me pese me kan sɛ tama wo sit down mi wo for mamponte bu sa so na mane wa mo bi amane ye ko bi wo na mo fa sɛ ade na wa ye sa ne ma ko ade na wa ye sa ne ma okay ade ntina o ba fi ja so me friend say wo mbra hwa ade ana no patututu be 7 o'clock ana oduro ana na wa ye niema sa wa esa wa fast asị wa fa ade ndo wo sie no ka me so mba besi bia he pa no besi sa na o ka chese me so mba besi bia he pa no ko besi ade na chi yo me patro ndem komo ni nyina ejina brakwaku ejina so pa kese because so na say ye de asem ni nyina ebo enti no o ma oba so de ne container ebesi so ana o de beton de o de beyitri e na wan kasa so san ya hye store na wo de eche na ye bedrooms na wo de animu na ye drinking spot eno no so ka cha say ye wooden structure
Nti I then am patch afi odane rooting structure now dey akoye cement structure. The tell say I dan na me di kan see no. Me bra na o ka no de o man ponten. Okay. E ka kire me say se masi wei na manwi na magya ho abesi wei dia me moso ma me bra. Nti dey hin na ka wo boso dey ama Sofo John. So first one na me see ni pipe no ho na me boso ama na me see wo pipe no ho. E ma me bra na o man ponten say saa na ya kan akosi. Okay. Nti ene no ene Sofo bi ene call me bra ho. Sofo no ye me dance ni me bra ye me dance no no. Okay. Ye ni patre ni ye ko na me bra say me mboso. Enfa ma ono so ono so ba wa ba betenem. Abetenem. Saa na ye ni me bra. Eno ye be duration e di be sen ni. Me fan say eno no because oba last year samre na emu ha na ye boy. Correct na Sofo John. Me bra November. Me bra last year November. Okay. If your boss one die. Ana me hwe wo che ayi ni nyina na me sa call oboase na me 15 me be di bronya me ne me nyina be di bronya. Okay. Eti me ba na me frem bofa no say ne kwaku adai waye ana obai eti obaduru ye no so kwaku adai ana waye sa wudi ajade wo papa wuye no koje na ade no mwan bi di wo papa wuye no ye secondary school aduma wo na koje wo na ye pani koje ye no wo mo obi di so no agene papa de ani ana bi papa de papa de aha yo ye be san aba enkomo no so biom na dwumadie ne se ne esie no ye ya na ye de sa na ya boafo no so aba omo be boa ye ebisa se so mo amboa ye ne a dwumadie ye ntimi enye eti mo aboafo na eba na mo ye Aunty Bea na enkomo na ye de na o ma eben aya okabi wo se ne esitie eno so na ye de betina he ye so ba ya ma unsuo no eno wa bi ne de to nsuo ma mo no nti no aboafo ne ba na mo de ache eben boko ma fio papa ha boko na onam Aunty Bea bedase ewo akonya ode amamin na me de enchia pesie eso ma ahwefo ene etiefo nyina sede da ye be kai wo characteristic ye nupa ewo dwaso a ye fe no Zahara Mixture Zahara G capsules Zahara man capsules ene hindi heba mixture no ene eho nkomo ene ho adanse ane de be so mawie todofo nya bre na tie me na ye de yedu a ye fe no Zahara Mixture ene Zahara G capsules ene edikan sa edro we ye edro a oba ene bema ene enom sa ono oba sima na wo ho na infection adokoro oba bi wo ho a infection bi te se gonorrhea syphilis adokoro no ama sabi ensansan agina himfi ho aboso oba bi wo ho a impempi eba ne saa wo se jonso ya pa na dia besoe no wa kwa enko oyo ba na wo te saa edura me kamfo edi ho danse edi ma se beboa ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules sa oyo ba so na wo ho na white anase odepo ene wa betena na sabi enho a ensuo egugu kakra pampan ewom oba bi wo ho a eba ne saa na eja no nkekaye nketenkete oyo ba na wo te saa edura me kamfo edi ho danse edi ma se beboa ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules oba bi so ho a okone fitikom onya ne mensesa flow no entimi emaye onya ne mensesa pace pano namu oba bi so ho a otwe ne mensesa no emma kura oyo oba na sa wo ha we na wo ma entro bako pe na mi di ho danse akamfo e de ma sebeboa ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules sa uye bema pa so na wo ho na obema no na hoodin nyina abafom na obema no hie na ehi obema no fon pa na efon obema no wo fa innam yare a me se bema bi wo ho eba ne sa impempi no wo se ne bema no nyina ehhye no na bubo na pe na ensansan pa agene bema na aboso uye bema na wo tesa na wo fa innam yare na o jonso na o chim ansa na jonso no etima ba bema adura me kamfo e de ma sabeboa ko ba bia to wodrobia se eye herbal shop pharmacy shop license chemical shop bema also open Zahara Mixture ene Zahara G capsules odofo bi wo ho a impempin wodale ewie no na yese de bibi enenam no ho no na yese de no ho ekeka men ketenkete wa kwa enko odofo adura ebeboa
me di ho danse akamfo e de ma se beboawo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules oba bi so ho na tenka na awu na tenka no e wo fom oba wadro ene Zahara mixture ene Zahara G capsules yadro we e yadro won so adofo bisi no bura hodo ane yakeka bom ane de aye so adofo wo ho na owo weak immune system onkommo no ayemre ubo se onko ade bia wa na fo na fe yare nketenkete ana e hawadwen wonko wada sesa kakra bia ewa kata cold etewa enko wonko so ubo se unya infections a eduro obia fa e contentam no ubo se yare no ko na ba eko na ba odofo otisa edura ebeboawo ebe boost immune system no ama onkommo no anya hoden ene Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo bi so ho a osa pa ene na betena odofo bi se uni problem ko ba bia to oduro Ghana ha pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop odofo wo se ope Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo dia phone number si ebia na nkomo bi ho anase odofo open no bia ton wo de fe sisi na beje so 0246 34 83 0246 34 83 0248 56 93 0248 56 93 adafo yebeko ye dura ye fe no hindi heba mixture na say do we ye dura ebo odofo bi a malaria fever ene na betena so odofo wo ho na etiri ni mo wa no abetena wo so na mo waposo nyina aye wo ya odofo bi wo ho eba ne sa ono nko ade chia no pa obi akoye adwuma pa ni sika no wo so no nko na wa ye mere na aposo nyina aye ne ya ono nko ade bia na numoto na num nyina aye nyonyono ni padua no aye hyehye ohun dia onye no ho odofo wote sa adura mi di ho danse akamfo ede ma se beboawo ene hindi heba mixture odofo bi wo ha typhoid fever pa ene na betena typhoid mo wa no dinawu hanadwen wa kwa ohunu hwemfa ho odofo otisa adura me kamfo ede ma se beboawo ene hindi heba mixture odofo sugar level na etete wo no udefa hindi heba mixture aye wadro odofo bi wo ha adwuma oye no eden ogina ententen eche oye adwuma oja ho odofo adura mi di ho danse akamfo ede ma ko ba bia to oduro bia herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop odofo wo se ope hindi herbal mixture enu ni adura ebeboa yale bia hawadwen ehye dipadua no hindi herbal mixture ebebo ro ni padua no ayi ni nyina afri ho odofo yebekọ ye memedro no so aye freno Zahara man capsules na say do we miduru so a ba ma bia me say wo so Zahara man capsules ahwe enim dia duro no ahoden etimi ye se oye ba ma na wo ho no wo ba adabrijo owo weak erection ya twetwe o mantamu ya bon samarane efre 1 minute ba ma measurement na ho emma san samarane no enka wo so wo dura uhia ene Zahara man capsules bema bi so ho a sisi yale pa me say ene na betena se oye bema na wotesa na sisi yale ene wa betena bema pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop bema wo se ope Zahara man capsules bema se onkommo no ayemra adura ebeboawo boost to sperm count no ene Zahara man capsules ko be bia to oduro bia bema wo se ope Zahara man capsules odofo sergeant numbers ni biem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 odofo number is utwa mo screen so odofo fa bibia onti ase bia no wo de fa na frɛ yen ye benya daje akyerɛkyerɛ mu odofo se de bia meka no kawense ke nupa ye de bedwa so a ye frɛ no Zahara mixture ene Zahara G capsules ebo boost immune system no amo pom den na akonanim asa to infection bia se bitise gonorrhea esa bo ema yare bia hawadwen bia na every system no odofo wo de Zahara mixture no ana
benom capsules no ani ye do a ye fe no Zahara man capsules am ebo be ma bi a waye mere ani hindi herbal mixture ebo odophobia malaria fever typhoid fever diabetes and high blood pressure no odofo ye nu pay Ghana ha ba bia ya topete ho me so bo se onu maduro no bia obaya dance na abeka se characteristic aduro no eye beda se Aunty Bea. Am I from 1 minute man pe Zahara nroni bi neto characteristic nroni bi neto na oho ento mayanko agbozo herbal clinic na eno so yanko pe onupa ni bi enom na afei so yentu yenyare wanyina ase sebenya typhoid fever junso mu ehaw enamu ehaw nyina sisi yare umema no entimi engina so yi a yesreko agbozo herbal clinic na ontu ase emfa emaw Kumase omo Kumase de Chemso old insurance wa na ubehu omo fre omo ewo 0553417752 na enkran enso omo kwashiman obe from 0241750282 Eja John mame sign embra hobium etine kwakra no anya John master kwaku abugri wo say wo ya wadwen senka ubeye the first one no obeboso na ko no obafie na wenya baabi ada ena na nka wo ye we no na odi bia ye obi aba no na wechi no so won so wada na wo ka baabi se na wo te baabi na wo te na nya wa property ana na wo han baabi a mete no ye omo so akoye ye family sa emotwe ye nyina na ne ye te fa ko aye da na so paaye no nti ye betwa ma aye no na omo nya ho na yesu nya na musu bi nya we si enti no wadwen pomu pa no etiefu tiew na ye nyina ye hwe senia sabie wa ho brase esitie no na nya utirimu pose wo pese odi ani adi bi fa papa yi asase esan sabie wo hwe ne situation no na pomu din senia esitie na wo kwa akwantuo ma na wo mba no na nya se wo fa dabi efi se omo ye mienu di odi na chi wo ho okay so ahu nti media ma adwen ne se manya ye we no we ni bu a omo ba omo benya baabi ada me nso me ye nti na me ye store me nso me ye dan ba ko se be ya me nso me ne me ma no nso ebe ho no na me ono no nua na odi na chi ne ba one no nso anya we nu ma ye dai ada ene ye nyina ye tena dru brebi na sika ba kura na ya ye ba ko nso ama ono na chiri ba no nti first one de ono no din mu na me ye se ye pamo me de na me be ye ba bi atena de wo se me ye dan ba ko hye ma me nso metenam na emum de medical aye ne de omra na me moso nti me bra na wo kase ye ko no wa wasema anye ne yi no me bra no se me moso ma na me ka kire me bra se ye tume nti na me de ahon pepere be ye we no nti se metimi aboda we no so ama no a age se me ye me de ne wie bam nti me so me gibosia bi afi na me tua wie nti me bam a afi no so a me ntua wie no me san age loan na me de aboso de ama no de me ne me bra no kan kosi ye na papa itias e na wo no e ma ojitu mu ojitu mu okay na ye baaye no sofo na ene ne koye no ya na oba no ho ana dwumenim nkomo mu di la show no na me dwen ho a me ntiase ti da ku bi na sofo no ye se ono wonim de nti a ye baaye no me bla asa be ka chen se ompene e ma me nye dai enye dan na on de free no pese me free ho enti wo free ho no waja ejapade no wo so na wo free no wadwire free wo se me free ho no on de o hia me kra wo fie obi na me se no so so de enye yi efi se me soa no e de me ye ne ba okay even wo ma me note bi ma me efie na nkasa krata na o mutwa first one no tama o ye mre kakra o ma me ko ye photocopy e de ma me se me mfansie yi tie no kra me ba me de ba na me ma bra twa no a che se nkrata so aka nyina free me tenten okwa mi an me bra no a o ma mponten no tama ye je nkrata no koma na CCS untwa rent da ti me bra na o ma mponten ne twa ya antiduru ba bi no e no se where you dey enkrata dey show your screen is dey show we na me so a de maame maame ko ye photocopy no se me fancy na first one na ye twa em se su kan te ye mre cost of the demand allocation of building on plots we say na was no 7,000 was no ti ma hu se me bra so de bi mamba me de minim difference okay ba de so ade ma so one dey mo kro mo die jade na mo die na de die jade anti wo so one obetimi e de ejapade amansa wa mfa mame okay wa mfa mame o se menyensie yi all right enti men so menya ma adwen se me fa ejapade na mu no ho na me di me pa obi anim enti me ye se me ye ho na ma di me pa o
Ejajo na yo ya kafra wa. Se me free ho nso a me free ho. Kafra. Nti me nye ma adwen po. Se wo fa na Japan. Se me fa na Japan de. Fi se kwabena na di na chi. Kwabena no nso me ye sure say station ye kwa achiri pa. Ono nso so no o ka kire me se woni na yere. In this case no. Kwabena ne chiriba no. In all this case kwabena ya obo di say. Kwabena no one contacting in any way. Say bia na wunya Papa John. Me so awu ye no. Me ko kru no anu wase na yere ne free so. E kentampo. Okay. Ekodi 3 days o kentampo. Eye ya ma hu no. We hu kwabena. But na yere a ware no de ne ba ya nam so ma wona me bra ekun ya osan ne ko oba na yere na nyam. Oba na yere na nyam. Okay. A chese na any 2 months ko oba no betima wo. Ento kwasi anuafo yi we ene ka chire de odi kwabena nso achi no. Ene wo se ne ma me yam. Eye ka no ofro bai. To oba fie na mo na sumdue de a one na yere omo osa akọ. Na omo koye. Nti omo koye ne besi ne. Muni bebi akwabena no obi. Ma me no wuye no. Abrewa no wuye no. Me ko kentampo ko we no ma ho no. Eni akwabena wo hwa ye wo nua TV. Ye friend akwabena de. Ye friend akwabi. Akwabena na ye friend no. Ewo me nkwala abrem. Tama wo tu kwa akra na me se me obe na 7 years asese kra. On di ejajo na. On di ejajo na. Ye friend akwabena. Kusasi. Eni wo hwa ye nim se ekwa achi pa. Nti wunim akwabena bia kusasi. Omochiwo efijase ana meboa. Aha. Enti we nya ono so ne contact e na wahwehwe no. Ono de tama obae no kra me se na phone kra. Emba so. 1995. E na obae no ba bia mu. Mountain kra bia so se wawu. Se obae no. Obae no de ne yire ne beti go na yire nyam. Okay. Obae na one ne yire ne bae. Ti obaduru ye no. Na mo kru. Na me bae no se waba. Na o de ka bia ba. So bra. Sky do de aba de. Oruma dan na ebambu nu no aboso edi fama yen adwuma kakra na yen famo edan no so okay ana o ka kire me se oba no obon trimpo se wo de be na konta edi mimi ko ofie nu ana woni mi bra ketua no esu so ntokwa se de ntina wo de ka an koma na konta se edi mimi ba wie no mimi ba duru fie no na wa bono mana akolapse hwan abo hwan me bra na odi machira boketu ara mana akolapse okay eje esa no ana o sha nnema nyina ana kwatumi tirechi no mikodu ne danfofo so koda ho ansa na ade achi a okọ enti mikodu no o se me kan na o se wo ma bio enti ro on the wall na okọ na monte ne nka bio yo enti se ye enkomo ne empese e betwe ne tenten ne tenten ne de ya twe ne fiti na wotwe mienu a e ba bepem sabri eja John ai ni ntentie mu wo se ni tuwa ana di pipa na ma no o se o man fon fancy wan kasa won fa wo se won fancy ai mi pipa pada pade nyina pipa si nyina okọ pension ni bibia na wo mo okọ mina okoto asase plot nda na oto wie mina ode ma me koto se eda na ye bambu dan na eda na odo to wan nso to buru no a ense enti pipa si nyina wo me ho sa pipa si aye ke uni pipa kro mini pipa kro ebi se mimi bae no ye ko mu wo fa ho ana mu wo fa ka che ne se na oru ne na tua dokuro to no enti no onu duru ba bi wo batina dam ho ne enti no ana o se wo nyi pipa si ni bi okay no onyi pipa si ni bi ne de no fa tua dokuro to no yeah yo so me ba men kan wi ana me ji ye o se bi duru fi a me nyi mimi ji pipa ba ko no ana me ka kire no ka kire me se this all hwe no de odiama we huru ba bia de ewo me wo fa no ho ye fre na obeka okay yo enti me se no ejai mumienu mu ye nuanom ene wa ye japade esi se bi wasase se wasase ne ye wodia ontimi mpagya property na wa ye wo so no emfi asase ne so mfa nko ede na se ye ka ma na kosi se be ya ono so benya asundwe wunua na ode aye na adwuma so mama waduane di papa mama na duane ni acho na me mana duane anopa wi anwumre na asema wo kan ne se elia hofo se de ade na ye metima poison no oh onu ananum to me bo yankopon hata soro ntua meka nti me baba yo anu ode aduane koma na ode ko a o ma ne di biansa na e ta so dey me baba yo anu ode na aduane kosi dem o ma ne de na zatum yi na mo wi ansa na ode na papa onya sofo me na me bo onya sofo na unji ndi se onya betimi ajo tio me kasa onu akwa ne busansa akwa na de kosi ho ansa na wo be ka kire wo aduane ne de kosi ho na ye de na me ko ka je yi na me
wo kura tv ka jere da na me di say sukro say ti mo boa me ni edi me hwe tv ni sa so da ye de aduane gosi wo ye de aduane gosi wo kuko didi na ta mo de eso na de on ka da say on person mo poison me ka che ne say me ka che ne say kwaku ensema abai me ata me joto mayi no atema ba ne say ye ko de krata ne bae anna me ka che won fa say se no wo so won si dan ma fine eye wo si dan ma correct ana wo fa ka jare wo si dan no hwe no wan to aso so o si na brusan hwe no wan frosto o frosto hwe no wan to aso na me ka che won fa say wo fa boko to kwa no me mpe ye se no de adara ma me edan o so won si ma me betenam mawu won so awu wo so da bi fa say yawu a yawu ye be wu na nkura na ka we see papa dia we see papa dia sa na tie dia na no ko ye pipa okay ni nyina chinsan se asase ne ye me dia okay so asase ne me dia de na obi anti ache oji kopi me nji kopi no so nji kopi enti so wo free ma o de da bi free ma se me ba so na be fa na ejapade na e wo so na ko ho aho se japade me everything se bu so nyina atamu a ye mpese obi a odum se enkwa ni nyina nim se asase ne ye me de me papa dia papa ne dia ana me si me koye pipa beto so me mpe daachi ye be wu achi no endoko be sie de samle mi papa mi ma mi wu ya ho pipa ma no ana ye twon ma so ena me say me ye ne ye ka aduane sem na se wodi be si aduane no ka kire wo nua be me se banka ada bi no obedware oba na me ti me dana no si na me kwaku wonim se asema be se mi wunna obi anim se onu waku nyame frem kura nne nyame frem na asema da ho ya ye gbobo hu no onu waku mi ade ntina ma wonya asadwe na aka dentia me kan sa se omo mo nyina nim se asase no me papa dia ye na me nam ton chansi e de boss ma wo ma se me ba se won fa card man tum na ko ton chansi boss de ma no enu ti no ana ma fo nyina nim so amafo nyina nim se media ana wo so be si niema we pirikese de so etimi wu a o maka wu na ku mi se me wu na se me kra nya me fam na kura obi abeka ana wo gina wo din no ka kira me se bra entisa na me so da bi aya sam ka na me ye de me ka kira no enti wo ndi na aduane biem da bi na se me ni na aduane biem ye ko baaye no ye ko me wo fa ho baaye na go san pipa ne baaye no me ko ye pipa no me gini ba no 10 ai tajen Ghana ana me ko ye pipa no me de baaye no me be kokura me fro se kwaku mia ko ye pipa no wo so wonko Monday na me fro me da bosofo no na me se be senia ko ye de enko ye pipa ye de e mami no ko ye ti ade achi no baaye ana ye de ko baa ye de ko du baa ho na me se sa wo so wonsa eno na bi abufuo no baaye sa mo sign na ye hu sa ase ne ye media no e na de baaye na wo so wonsa yo o na betia de kronti a kwakubu Greek a say on sign aduane no woni de won sign nyima no enchefu na say to kone baaye no to kone mekika me so na me tumbufu ye na me say efi na kono mo mama aduane ni bio ente se wana ma waduane ni ana me to ma aduane wana auto waduane pacha o yire ni we me ni wo boase oboase say asem ni tine maba so ba ya we di be sen wa ha e ba aka banya 1 month 1 week okay 1 month 1 week mayenko kantanka herbal na ye ni omundi nkomo kakra bi ye ba na ya be pe bebi a ye de enkomo no ebesi se ye ne de ye ba se ya research center is the first of its kind in Africa ebi ni bebia na nim kantanka so deda o ya de bi oto ne boase no waye aye ne yie na ba be boa nti na doctors ahodo a ye wo orthodox entitie mu so ye de ye ho aba be join evidence-based plant medicine research to demonstrate say we hear haban do ni year utumi e ma ne kompepenso bia empo ene abrofo de edi esie etumi twa bi kra ye me de pa se wa chem kan tanka no chese minim se Ghana ha de edi ba ko pe ye papa wehu nti kamya be bi sa say ne no wo eyi bia de twaka bia na onwane dro ye papa ya nim ni ye nti bi kantanka edro kantanka
tanka edru okay yenim say edru say ne beba bonten no e wo say FDA Food and Drugs Authority ene mo eye nkitahodie hu sampa edru ye no manya nsunsanso bia e pa cho e den ne che say Food and Drugs Authority agi edru e di atum me da se pant wo hwe edru a esi mikroya okay edru ni din the emulate herbal supplement na ehho no FDA agi edru na tum eye FDA approved inti se wo hwe eye packaging ho a un say e one unique FDA number na it was registered for immune system support and general well-being okay inti abribia no edru a you register for immune system support and general well-being no edru a obia etumi nom okay but what am I say okay ti sa indication no boama se okoba uye nipa nko ade onom udidi ohome frama eko mu nko ade ubetima yare abribia na in this era podie there were lots of burden of a communicable disease condition just say yare a yenye free ye ho and a non communicable hypertension diabetes cancer prostate just say yare ahodo bebre wo ho a eno so etu atise all because of your lifestyle enkoyie inti ti edru ekita media FDA agiatum okay is registered with the FDA of course if the pharmaceutical company is the first of its kind in Africa why would it not go through compliance and I say ehihye ahodo ese ofemu na mboama FDA engine to bansana ye di aiden ababesom ye Ghana man ti edru FDA agiatum but the indication is for immune system support and general well-being. Okay. Se me to aso a de meka aka ho ne se esan se nwane nu ahodo a we do nu mu no edan so ne nti no ye wo enu bi te say compounds bi te say antioxidants ewum ye wo anti-inflammatory compounds ewum ne ye san wo eye ye free bi immune modulatory compounds me cheche omu kambeka so we do the medical school pa so these compounds are maybe boss ni na no ofa antioxidants seka ekoba ni na no unse produce fumes na e ba na ye byproduct enti fumes ni che say car no tun wusie no sa pepepe sa wusie na e ba no enye adepa okay see nyame so bo redie no in such a way say many who can say ni na no there are lots of activities e so redie no your friend metabolism okay they are byproducts e be by your friend free radicals sa free radicals you no ye oxidants nyame bo yen se ka obetimi already na ngata tumi fa edane na anka amopi up sa radicals dia but say say yeduane dodo a yedi ene infama ye home air pollution ntino radicals dodo na body ni produces and edoso okay and a stress any economy ni ho nsem nti obia direct obia direct ti e basa free radicals e wori pakono wi dia no media personalities bankers market women obia obo obia bre radicals isu cause when the yare ahodo bibreba it's fasting agent to go ha osapa obo hunu na oluki se akokra obi wo ha abribia no ayemre okay impemu kra no ntumi nya hwe all because of these stresses what yesuninti no enti rediani de no entumi mop up no we here an external antioxidant ebe mop up now restore health to optimum level and yankopon good so in doing that you need an organic product product ayen fa hwe nye den enframe and through research kantanka akofaba ti antioxidants na wo mu no be bon ho ban wo ho your inflammation ene ye kwan yare ahodo fa so ba nti se do no eye anti-inflammatory na che se ekutia kwan yare ahodo e fa so ba nti yare bi wo kra hyase ye friend no ye kase mu at cellular level che se ahyase kiti e wo widie nu mu a enya ndedi ba unu meduro a eyi e wo sa particular effect here eko cellular level no ko boa e reverse disease condition kwansa na dedi ni omo yare so a omo so e ba be ku eti omo kakran na aboa reverse inflammation na yeden ekoso no ni o ba akoso a compound ye friend no immune modulatory property immune modulatory ni na me de be ye ti se nyina mo ahoden o fa electricity a ekosuru bebre a etumi hye bibia
This immune system cause be bria and your friend autoimmune disease. Just already na sha se e kutia ono ane ho. Ebi ni SLE, ebi ni rheumatoid arthritis, ebi ni lupus nephritis, me ko be affect one kasa o kidney. Hey. All because immune system na nya wode good. Eti I say kania say bibia. Sa so na uyiba say immune system no conform bebrea and na yakase be ko nya HIV. Just say immunosuppression, immune system no conform. E conform bebre so dia na fa yare bia to me nya ho kwan no aba be ye den. Aba be ko ti edroid ye ne say aye no ho say transformer. Okay. E modulate say immune system no kosuru bebre a e de ne ba. Okay. Normal range. E conform bebre a e pejemu ema e be da de se da. Okay. Nti e boa a whole group of people. But indication that you register no say the mechano immune system support and general well-being. Other supportive therapy through evidence-based plant medicine research from your research center hono say utumifa edrono when you have other chronic conditions to say hypertension, diabetes, a cancer, more prostate issues, almost I am re they need an optimum health to perform. But some indication when in your friend off-label use. Because that's not the indication for which you register. Good. Into your friend BB from WHO, we are looking at what we call integrative medicine. Integrative medicine. Into to make carbo a drone orphan into for BP a drawer enjoy o BP a drufa. Enjoy o sugar drufa no. Okay. Into fine no for supplements no 1 hour apart. No for aka. A drone alpha no. Because a drone is solely for hypertension or diabetes. However, we use it in integrative medicine as a supplement to support your condition. Now, Kano, now you the parcel castle your medical doctor because minimum say Ghana Health Service try say integrative say be orthodox ne herbal no e be can boom into any be mo bi a o tie kra ne hu say we sebio nye normal herbal no diana abedjas no now ka say obi a betimi anom exactly pacho akra obi onyem oboma ba no precaution is appeal for intuminum Emma nkola no for intuminum. Nkola edi less than 12 years intuminum. These are the three main groups are omuntuminum edrono. Empono the other can be on say obi ha okoye surgery 2 weeks to surgery. You have to pause the product. Any form of surgery. You pause the product. 2 weeks after the surgery you can continue. The reason why we do that is because herbs it be affected clotting. So we just want to to be only sanim de nti onum haban duro sa no da cause surgery ti ye twa no surgery a bohuna oblidia entwada baby sa so no on person o ka che ya doctor for say offer haban duro ti na ama ababaye aye adeso amaye ti abribia no because of research akọ duro no nti no we have enough data to support its use and how you will prevent any abuse and say abnormal use bia general manager yes signal me nti say no so bi pe bi atwa e den na obehu wo bottle ne ho me so betimi ebie so ama ya hwe bottle no ti so hwe we hu a obehu say ya chiro kantanka e wo eye hologram no seal no ti unya fana ubie ne say a there's a very good security feature you see a kantanka no be yera efre ho o hwa you say ya chiro den void exactly they be enye ne che say we bie edu na no ena edu no so ubia no a ewo niema ahodo wo mu a ema kantanka bottle ena hyem sa bottle we ye wo Ghana ha ya ne ti ena da ho no ena ya chiro kantanka ena so egu ha kese pa ena company no so logo e embossed there ena ase no so ewo 12 stars no with a big star in the middle. And we know that as in a symbol. A symbol, yes. The sample and say because it's evidence-based plant medicine research in Tino. Or say asantini in Tino. Krata a leaflet and our product insert, that show tree mu. Saints na mucho tree bread. Yes. It's in 3 different languages. You have English, you have tree, and you have French. Intino a breaky barrier, be Anglophone, Francophone, and our local. Exactly. It's
we buama who say this is an original product herbal supplement free kantanga herbal pharmaceutical na ubisa say upebi atwa eno no obenye bi wo eye asafo new plan okay contact no ewo 0243 exactly 735872 that's our pepe 0243 735872 na yeso bi pe bi ato e hope no benye before now exactly your fresh number now we are getting other distribution points okay. I want to show you something okay ubi drone so there is a ushemu I won't say any crochet to say nsuo and there are suspensions in it because a mixture of herbs are yemfa bibia emfra it is anwede pa ti actually who say a very choking smell because of the organic nature of the product. Na yebetimi anom. Oh, who the go enim so I tasteless. Unte hwe. Yes. That is the power of the yes, you did understand that. It's not me no. Brown particles e wo mu a e ka eduro ne ho. E san ahan ahodo a ya fra ne ntina e wo mu sa. Yo, ye da se pa herbal pharmaceutical na ubisa say upebi atwa eno no obenye bi wo eye asafo new plan okay contact no ewo 0243 exactly 735872 that's our pepe 0243 735872 na yeso bi pe bi ato e hope no benye before now exactly your fresh number now we are getting other distribution points okay. I want to show you something. Okay. Ubi drone so there is a ushemu I won't say any crochet to say nsuo and there are suspensions in it because a mixture of herbs are yemfa bibia emfra it is anwede pa ti actually who say a very choking smell because of the organic nature of the product. Na yebetimi anom. Oh, who the go enim so I tasteless. Unte hwe. Yes. That is the power of the yes, you did understand that. It's not me no. Brown particles e wo mu a e ka eduro ne ho. E san ahan ahodo a ya fra ne ntina e wo mu sa. Yo, ye da se pa to da sa me de me ba yin no me yen no we no no won ti ase na me si won si edan no ma me bia kameko onu na be 100 ni me no say asase dachi me ni wakura no a asase ne me dia anu na me gina so se ye na di ade se no ye kurom wo si dan je sia ne ye ba ye be ka de kwaku de bogu ye nka se ayar ga de bogu yo etiefo na dem ha aye shi commercial break ni ti no na mo wo de e koso e wa hanum sei eja bugri mami bisaw asase no eye hwan dia asase na wosi o property bi wo so no eye hwan dia pacho ya mesu akunu dia o so akunu dia enti se eye hwan dia pacho ya sofu john eye sofu john dia ontina ba bia anka da sa asase na ye wo dia dabi uni adwin po bia wo tim se opesa o fa asase no papa ya adwin ya ne se opesa wo de tata hyefa na asase oni ha me bra nso ni ha na me so aso na me tena free nkola bere me fie a wona betena mu besi sa mre ne sa fie no okay enti me nhwe ma fie ne nsai e wo se me si dan esi ho se de be ya fom akai me so ama me no ya akai obi aba onya ba be di ne tiato na me so ma ye ba bi a me di pa e de ahwe me nso me mba okay me nka ba bi a se me ji asase ama me ba bia ama obebia wo didi a o ma ne bidi me ma ne bidi before obeka say o pese o ye otu na o ma ne owu a ye beka say wo na wakunu nti on di waduane bi mu no o kan sa na me nso man fa aduane nkoma no fi say aduane no metimi de akosi ho no obi afa kire de bibia kogum asemba o say beka say me na makunu okay me nso me pese be bo me de mbone na me say ne me na mfa aduane nkoma nti so ye den odidi eno de me nim onim kan ofa so a odidi na eye den na oba no ma no 1000 cedis nkomo ban na call so a oba no de container si asase ya eho aba asemi o ma ne sa 1000 cedis o ka kire me say o fe so de koye krata me wofa no e ka kire me say o so koye krata na wo de abetu fie ho say de be ya ebe dia dance okay asase ne de anti asase krata no o koye bai na me say ma anti
kwabena din wo ni nua na odi na chi ni din wo ntimi nti omukoye kraka ne bae a ono be claim say ono na ye the sole owner of asase no na me nso minim akenkan nti wo hwan na kenkan ma wa hu se kwabena din so na one na bae no okay na kenkan ye eno ka nti okoye say e ono nkwa na asase ne ye ne dia na wo ka say won sign because kwabena din amba kwabena ne ye hwan de o kwabena ne ye odi na chi no na ne ka chire ne de ma ambo ne din ono de ye wawu dada on de wo free anti aka o mumienu ono ne nua kwabena no nti wo de na wan sign na enye say won sign because on pese ye beka say ono na asase ne dia na won sign because ne chiri bani din eni krata ni mu eno tina ama wan sign ama wan sign nti ejajo say pa no ye pese ye de asem ni nyina ba na wie ye na asomdue ba no e de na wo pe ade me pe say mewu na ndoko gina chi okay edan no so obeye a wonye na ontra onye ba ko na store ho 87 na omontra mo na emire bi duru a ni bano o je ye be be si edan bi aka ho emire bi be duru a e bano be yi container na firi ho ni yeso yesi so be ba mesi misuma pese de mesi se store na mesi na ma yakokura yi metuwa na meton ntosi ni dabi obi ba no yi ba kwama na ma gisika okay okay eno na wo pe anu na me pe en nti enye se o pe se o tu ni free assassin ni se na abufo ne na ba na ye de ye ka bi metuwa no wo ye mobo oye mobo so mu ye moja nso ana o de wo ye mobo okay uni ni ho adwenbɔ ni bia wo ti mi tuwa no mi ni obi adwenbɔ ni o okay mi ma dwen de fine okay ebi ono na wa adwenbɔ no wo mto a mi bi de mi gina wo adwenbɔ ni wo onua be ya mi twom bi nsida enti no ena wo ye pipa no a minim dakoro a wo se dan ibu ti dakoro ban ana obeye dan ye nyina kiri e de go pipa enti yankopɛ adansefo ni kusasi mpanyimfo ne ndi adanse say asase ne de ye wo dia na wonu nua dia e ho na wo pese clarity ne eba no wonu nua kwamna dia aha enti no ejapade na e wo so no onye bi mawo na wonu nua no nya ba bi nda na ono so enya ba bi no so fa ne tirinto na debi ma wo ono ne ma e me claim say ne dia asase ne yo mo dia sa na wo ni ma chama meka nyina na dada obi antimati no ye ele tire boko ntokwachi wo bebe si nne no o de me yanka boko ntokwachi history na meka cho history na o kana se omo ye krata to so a kenne kwa yi foreign gaja je asase no omo di o so page ajon ne page ajon ne kwa ne bugiri ma abeye sa na we fijase on pesa ana ti ye nya krata to na di bako na di bako se be ya asumje ba anu na ya twa be si nne no na me fra ahimfie wo anko se bia na sa tananti asembem na 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 fra wa na wo kwe me fra ahimfie ase hu ze me tu ma mama kama se mi afi na ma hu se adwumbo ni wotu ade nte kusa ti nyina afro wo mranim kusa samamre okay ni e be ka kire na so nko ade na papa wanko e ho no no wonte ase no mama papa kusa asefo ho afijase na bia na okuma se ha okay o matena ase aka okay assembly man o wasa bonzo ngo ho ye bia ono so ne ya tena ase aka azuma ba ma kasa da bai ya pese e be sa de enti so so a de ba che de enti amamba ma me nchiremu kumasi kusa ase chiame no bae no asema obeka kire me no meka nyankopon hata suru se meboa nyankopon twia meka o say kumase kusa se hene se wasama me 5 million nti onje mrana mse a kumase kusa se hene de ohume hen na obesama me 5 million okay nti se kumase kusa se obi a wonka ma asem da mehu da na wasama me 5 million de a meden ena matisase mu ya se nti ko ka kire kumase kusa se me obi a wonka ma asem na oje 5 million de me ntimi nya da entwi anti memba okay and na ma wamba but say we don't say mintu okay say na mne bae ususu nim say me no wo grotch wo wa wasate no so na say yen sama obi asabra no yen tie nenu mu ase oba no si papa no asama wo na wasama no wo na wakwa masama o ma kire die ntia asate no wo si wo pese wo krema asate na we de yen pese ye beka hensam ne ya saman ne yen saman yen ha say yesi asem yen say asem nti obi odna asem beba he bia no ye hwe say asumdwe ebeba papa John sofo John wo ye sofo ye me de say wo ye sofo
edian sisu bio na yetiefuo nyina ente edian e na wo pe e de afri unua bema bugri ho no abugri me de me pen say me papa na wu an waja masase se yekọ kusase mremu a asase na me de turuduru pepe pobia no ndi ho adanse obia ni me ni ho adanse wei entimi ma me papa krom ho ai tanga ho no emesi eda ho ana me se mitimi firi ha ekom su krom egosi da ho okay eye bere obi atene ba bi enti de na wo peye de se ma ho se wo hye awie okay wo se akra anko bola so akoma no na se ayefin eye kuru so obefe megwa enti mintimi nganja de ade wo yagusu no wonyi mfiri ho okay na onsi dan okay mami okay by 2 years no washi dan awie se wo se 1 year no waji we yawie no waji foforo de aye wo so de washi dan awie okay no de so mani 2 years mu nyina ba ku kire gu kratem okay 2 years ni do no antimi anchi dia na che so onye na adwe so be de obesi ama me no ya adwen se ono papa John nkoma ye di nka etasum se no onye na adwen se onu di ne tenten bia opewasem onu ho adwenbone opesa edan na waye wo so no de ensi wo bebi onu so benya bebi onu ni tibeto no wo ya wo de 1 year ni wi a te se de wo ka no na wasen age bosia ni bi na waye bibi kakra e de ama ono nso na adansidie no enkyere se asasine de eyo ni nua be ma de pacho so so musen pacho meti ase nti asumdue beba yes san ko na eja John be two blows wo ehobie oba two blow dia na yo no a start say de me aye no me ye bibi na obeba be obe faulty obedi nti ewi a tania ada no eyi kusasi etu ni chia kusasi hene e ma ni chia mi bedi adanse no ya so ye ni kusi be ko ye nyina be ko asantemantam nyina kusasi hene ho on na se bi omu nyina modran no na che so no so aye witness e wo saa enkomo ehu na de asomdua ba mo ye nuanom e den a moja ba ko na enamumu enti nkomo no e ha na ye di besi na wo so wutie ye na pese wo de wadwen hye ba numbers na ubetimi afra ye no eni 0243 114497 0243114497 and 032249803 na oso bebo ye nkomo kakra ewo enuanom mienu a na omopre omasase eho sabre edem ha de asumdua ba ye hwese ye wie ne ekokusase hene ho a ebekwa akɔwie pepepe ewo honom menim se omba boy dajo na mana sorry ani nan ne ye na yiya na ya de call hospital there o de call hospital me so na o se so ahode hye den won taya susuma akoko nkosoro why eja John sofo John why aya susuma akoko nkosoro ai ne ahode ni ho ntaya na osusu am akoko akosoro 0243114497 032249803 ubetimi afreyen na woni yen edi enkomo ewo enne ensem aye kan asase won nsem enya sem ketwa kra na ye kan se wo so pese wo de wasem ba na ye di ho enkomo a ye numbers a obefre eye 0530 507849 0530507849 eno eye ye production line no ofre a ubenya ye producers na oni omadi nkomo na wonsem eno how bi a etete wo no wonso ode aba na ye di ho enkomo ede amao status ye na behwe lines ne maye na ansa na no ewra ode ba ko mienu befam ansa na ya start afa calls no menim say someone wa no pa na me pesa oba sha say eti na me kuni wo no ai okay calls na start here by you ene yen kwa homa no so hello good afternoon yo me ba chow din baby akasa fi me pa so asema mo bi erisia no mi de papa penyimu na otin hye no de shank mata no nyame hira no pa se wa tumi aye sade no na asunje bebe fie nyame hira no papa no be piano enye adipama no yo na limbia de enti waso muta de nyame ase yo ye da say hello good afternoon me our batampe but on where there oba se day ye de nyame ase ko ko la ta chona so yes adu ye nyina ye ho ye papa gina ya
Oh. Aye. For how many disciples are there for food? We have to. In a country called to Swat. Yo, no, but Nigeria need a good contract. Yeah, Nigeria too. Na me cha doctor no so no man na this baby this name dey case with na pa o ya be the follow producer mo but ya be the same player on track to finish well so this mo kwa ku class here because that's the mo gba mo ja en ka yi na dada ho bi ho so ho na dada ho bi ta ho ki so baby abi si mo baby be ni bi yo mo konso a me se ni anu o mo nka mo ya bi abi fine e ba sipi yes ya da maspa se mutie na mo hwe yen. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Akoma from me. Me pacho ai. Pacho program no person question. Yo, pacho yeti o. O ka se fi hin. Yo friend ni nana. Oh, hin nana. Me ka se fi Accra. Accra, yo. Na so me say na me asase na e papa no bia. Ai. Isi Accra ta ma yin na so papa no ni ho biwa. Asase no aye ono ne de ntime ma wo so tumi nti se a nni ane dan na wo no so asina so wo nni na ni ho biwa omo ti ase ma ono so ma afa no ana na nni ni ho isi asase no beka ono ne ma no ade ho na nsa asase no papa de ni nti ana so ye papa ne si na wa ti ase so no de won si no omo de be ma ono so ma wa do ni na eni ho biwa enti sa eho kakra na ye kosi nkonwa na ye behwe se be ya de obeye de ama Sofo John no Sofo John ne ma no ebefa na se bi ono nso ne de na waye no se bi o ntimi emfa nche e wo so ono nso wo ma nomu nso omo so timi di omo so papa e de nti sa komo ni na ebeko se be ya so dwie beba yes so pa na se mo fiti ni tinti na na ya titi so de de kakra ba be fe ye chani kakra ye da si pacho yo nyame nhira mo so yo. Hello, good afternoon. Hello. 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 Who's like a bishia? Hello. Hey, quiet him. Yeah, you know, papa, and the peggy there, Yari. And papa did a sign, and never papa did a peggy, Yari. Amen. I know what papa did a man. I'll see you. I have parties. Also, how would you? Now, I talk on oh, dear, you're twice right. I'm only going to be able oh, Joseph, I never do. Oh, Papa, don't you on the 1 year with me, 2 years, Papa, you should be a man. But don't you upon a man on opportunity to years. So, no, say, baby, or no, you're now, or ye, you might do one, or bet me a Jebosiano, you're too free. It's now, or the ye baby obetimi aye ni biaba no ho no obetimi san akwaje bosia biem na o de friend esini nuane de ne de ama no no emre ho nyame ahode na yesre papa se de open ga ho we go no ga wa mele aho aha yi ahaba mo no te dada so te mo mi de so abi kwa so mo ye kan lo make can say be pressure what I say dia make can enya kole dia so no me make can and there no credit what enkrata samba mu a why bibia be kama wa bibia be kama me de ho me bene yo obian de woman what are you yeah that's why me American yeah that's papa and no course need me for baby sana what for 20 dollars. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo pacha odi baby a kasefi kasema kosiaji ni okay kasema kosiaji ni etio obi ya kata me na de pa oye nyansani o wa botre ko se de wa usiga botre pa we sia kasa we bi ni so ni ya de papa bi ama papa no okay ni papa no hwe se de ya o bi ti si asebro okay ama se bo no so ni so na tete no ni sha ni de bi akokra no a le da na we sie no
na papa ni ni ke ja o so o bi en sa ba se o bi ko ma sa e atwem akra ni so ne ka fa ho na wan ka be bia o ka se fie Bisi kase ma kwesi ajuman. Kase ma kwesi ajuman. Yo, ya da so papa. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Yes, yo, kacho ni be ya kase fi. Ata fi na mo Offenso. Yo, yeti o. Luciano. Ye jo so. Ko ni da ma ta dan dia men ko ba ta ko en tata tu en son que ya no se me na ko fan eso se va a ya me también que te ya es no como con ese o ma no san no con no no ya kan no mo so ba yo ya da se 0243114497 032249803 yebefa be calls me nu miensa bi na yakoya boafo no ho 0243114497 032249803 yanko commercial break embrace say ya. Discover luxury at Samaritan Villa Resort and Conference Center, a serene resort offering unique getaways and well-furnished accommodations, ideal for impactful meetings. Our state-of-the-art conference rooms redefine business stays. Welcome to a fully stocked lounge bar, well-furnished accommodation, spa services, and laundry services coupled with conference facilities. Visit our restaurant, which is open for breakfast, lunch, and dinner, and enjoy a wide variety of local to continental dishes and Sunday brunch from 11:30 a.m. to 4 p.m. Locate us near St. Hubert's Seminary, Santasi. For more inquiries, call 0322-495-180. Welcome to your oasis of serene excellence in Santasi. Hey, you don't hear see. Let's say go find the I'm fine, Papa. By food, Sana also go find. When I'm show crying. Hey, I worry for. Then ammonia this year. Somewhere secret name. Aha, go find Herbal Tonic. Yeah, but the drum was so abba. For you, pa. Yeah, the young can say cocoa and I said, and see more ham. And we saw that. And to will be a wound to me now. Would that not cocoa? And I wouldn't send ya. Also, a woman to a wound to me. And very papa so now. When I'm rare, we are doing a crabia. Now, say to see. Afraid, what I want to know is say, one of grow fine with a drone of near bony really says in here, pa. Grow fine Herbal Tonic, and your super. And to be a open casino for the trim. Oh, Kumasi as a Koreman was some chemical all chemical shops. And you will be driven to beer with him. So open session for Sano Messi 0244-596532. And I said 0264-596532. Grow fine Herbal Tonic. Okay, Aunty Bea me da say. Power specialist Herbal Hospital akache na medu adu. Dr. Akosi adua ya asefa yare ni na bra ho. Na won hwe entu ase emfiri ni pedua ni mu ma ho. Isan se nipa benya wo na firi ade ama me ne wan se ni nyina ya de kuro ya. Hepatitis A B C D ni nyina ho aduro wo ho no fatty liver. Na je se obrabo no na je se srade adore ho se fabra na ohwe ensiesie emfama osiatika ya de body no ede nenso akira sem no eye bebre otu asintini na etwe wo no fa koma Dr. Akosi adua ya na won fa ho aduro enka no se udo mpemu na abu anasa ato afa won fa kopie mu hoy na wo ho aduro tata shobe kansi anim e de ama osa ya de na etete wo yam aduani tomu ana wubu fa so e ma osa ya de emfa won to na nanom won sie de wo bra Dr. Akosi adua ya e wo ho composure minim kono wonyi firi wo emfa Kumase mobekọ Feyase Lake Bosom Chokwantem pon so Jasbo filling station enhwe ni mu wo aya junction ho na obesie afen kranfo bekọ kwabenya kokwase ACP Main Road Nata Krade for so akwa Anaji Estate omoni Anaji Me Primary School no enhwe animu enupa bia bedwama so efiri na kache edua ya Herbal Malamix malaria fever ni jedua body pains asie ebetu Herbal Herbal Meshane ne powder boaw na boost immune system no e de amount
Jikaji herbal mixture meme do mapa wo be ma no bi na edi wo mensem cough care herbal mixture obo wa won fe no won fe obo na wo jonso ho waduro eniem edua ya herbal tonic nso ye mo no mu ato na mo entimi endidie enupai enya na wo pharmacy ene eye herbal shops ahodo enyina mu chemical license shop nyina no ubenya biato misi herbal wo mbrum apidank herbal wo mbrum Freddy Mens okay o Danny herbal shop wo mbrum Kolinak wo Ashtown Fred Dr. Kosi edua ya wo 0244 544422 and 0200 383831. WhatsApp line is 0555 797878. My set travel consult ubetu kwanya pakoda omo na nei omo edi omanfo etu kwanya kwa manone enkura hodo apeso kwaso nyina no my set travel consult for na do ebeko the scientific ni chiremu wo ho enkoma connection ma bia ankojusi kani wo bra my set for ewo ho no mo ye adwumaso omo adwuma ho etie for ni chiremu ewo Kumasi airport runabout police station wa na wa from nso ewo 0508 368975 and 0302 988398. Currency Venture said nupa bedwamai so Zahara herbal products ni no mo na de ba ye eye nupa the scent ubenya eye Hindi herbal mixture Zahara G Zahara man capsule so na fe Zahara mixture na akasa winya bia nupa ebeboa na atunya lo wanyina ma tu di okoba bia ton ronu a wo kan oyade a ye behwe so ne yi hu aduro eye Zahara products ni bi currency for the aba no ebia ma na wo so no ma atunya lo wanyina se ede amount na opedodo atu dia obefre doctor e was 0246 348334 and 0248 569335 Aunty Bea Ti natural spices say na yankope spices papa na yemfa enye yeduane ye di rosemary akakadro garlic nkitenkiti jene bay leaf and nutmeg na ye de ayetiti natural spices yi yemfa kalam fry yemfa nchine ngumu yemfa nyama bia fry ya odi yeduane na odi a ubenya eho ensunsanso boni bia omo ewo de edi stew ewo ho ye jollof de ewo ho na ye de season chicken na beef ni nyina omo wo bi tete natural spices ukodwama nso a ubenye bi ato de aye waduane opedodo etudi a 0245 580957 0245 580957 Dank Herbal Complex Limited omo Kumasi Pechi number 2 omo ben City Life Hybrid School honum ennamu yarewa de enwane Dank Natural Healthcare Complex obetu ase de amount Pechi number 2 City Life Hybrid School wa na obehu omo fra omo number 0266 593330 and 0244017556 one bat tablet sunsundu abadwaman so a se sunsuno ewo yem ana obayem a utobi mana onompe na sunsuno no away omo de epamu pinworm na hookworm dwarf worm na threadworm omo tablets no edema empanyimfo na omo suspension ensuo de no edema enkran so upo bi amane siesie ho wayo makeup awani be ya akono na wo ko ba bia confidence level ebe ko so dia eno ane glam bite na makeup obesiesie ho de akọ birthday party naming ceremony eyie graduation baby a wo ko bia wo pese wo touch up wanim no eno ane glam bite na friend no e wo 0554 466280 Papa J Aunty Bea mafio papa me ba ya so ya yes o ja o ma me mete wani kakra boko de na wo dia san uni aba so na wo ba na ono so se me yare mama ni ko leave the first thank you chia pa o ti wa na o to dia ba platform no so sa o ti mi na mo ko am te se wa ba na me nwanwa pa na o se member na o ka mo se member no no kapa de intense so ko na ko ba se Dubai dia ba America de what you say we patriot America ba wa ba na ye na obasa ko na omo nko business practice mu na omo de na anu ode ba de wa ko bia ba de ye pa Aunty Bea Papa J papa no may we all be great. Amen. We are say nyame ensho bia no bia mfo no an nsam sika nye na japade. Enye na japade. Aha, me kai say sister bi owo France na ne papa efrim na efie bi odi je ni nua no. Ni woni timo an say ni papa nua no ebeji fie de from nsam. Enti okache ni nua no say
omon ton fie no omon che enti dana omon trans akasa no uno ni Ghana me no sma me se me nkonko tenemu e ma na information bia me fa ma no te ni papa ni nwa no baaye no ombedu wasma mo kan ne se ejapade ne de omo no obie si ni fie omo mfa omo papa de no enyewe tini nyina agina omo anuafo so ne mo munyi dan ba ko pese emfensi wo so sunke se ahodan se bia omo ba fie ho a na bia ombe ba ho na bia omo so se bia ye ba ye nua fie ni e na ye ba na mo fie ni omo mfa anyewe so obia wo de papa ya panyi sofo John kasa wo kasa nyina na ni abri senko ono one de a nko tu kwan so many years no buy no ka wenka ha no o wo hwe efie edan ye si hoi kura na hwe asase ye da we a nka obi kasa na we na ho kasa bebre so ba wo ko so many years na wo buy say konfo bone water yarefo ho no say konfo baba wa enye den yes eti o mo hwe kire ma wo no ka ba ye ka ya bo de bi hwe video bi a na papa eni ambre no toto ne nsa papa obago okra so I ne oba sa action na wasa de wasa show senka kitwe obi onu so ni akoma saa enka se me nkran kosi bi maka kosi no but in all no asundua ye den aba eti no se ni o masi aka no enye saa pepepe go papa weri obi a obetima se obufu aran hwe abato sa papa no obetima se obufu aran abato sa ko fasa ko fa ye den e di aba but abogre na nya abotre ati ase se in all yenye ni say se na be ye dia asundwe beba nti asundwe nti na omode ase ne ba na asundwe so ye den aba nti yen kasa ho bebre ne mo nipa bia otu kwan a make sure say wunchi no aba be sure yes make sure pa be na make say kanya me boa no enye bia enye ne fault wi ase nye obi e baba wi ase obedi ye obi obetimi afo so di ye aba yen du baby no bi betimi abom amane ama ya rough but try say brebie mo no kakran no unkokwa de foni ba fie se me se ka communication ba tentem ono hu ne ekoso ofie anko betimi ne abogri ne kwa communicate ehu de eko eni asase na yese o eyese eni se mini hokwa na se nka all ba nka problem bi eni ho basane am na nkoso nti no e na oba ya akoye tuma mento nyame amamu na akofa ensem bebre ya de yes enti ye de nyame ase se de o maka no omo nkoye ne sabepepe akoma mu semso ni bedi akiri ne ya hwese bibia be ye kama yedase papa J yedase papa era o de o tie nyina na so tu wa park no so Aunty Bea ha adwen sabi so fujo ma ne fa nhye ni tirim se odi kan wo koto awadi bim se de odi asem ne ba ya na ne se de ye sidi akire koyo no ya hu ne se nipa no a wone no pray ya de no nipa no kora no sabi wonya basabasa won claim ya de ne se chinchina atwa me fa ma wo waka wo yanim woda ye kwa afijase amene so wasa besna TV so aka ne pen se wonyina babia nka da no wonyina babia so nka da se asase ne ye ne dia wogitum sa asase ne ye papa dia enti abote na waso onya na wona ne kananti ase ye adwuma na to the extent so beka se wo mpeso behu na nim ofie onti ne ntena fie ba compound ba so de eno de oka ne se enye yi sika no ono ne de si dan no eye bosia no so okoje ye empo se ni sika no ankoje bosia kra mpa o deserve se wode eye adwuma like otena wode teneka nti so ba se wo mpene ma ne ntena fie onom na oje wo dan akra no so beja the container 1000 Ghana na oje oba refund se sika na ma akra no afei sika no so ode yes a project ni nyina no obasisi ni nyina ye ba valu no wa twia ne ka ene wo twia ne ka ne de wasu bia sabi nkokwa wo so obefa ni nyina ka ho but then no se wo so fu gidi so di sika ode betwia se sika o ma ne nya tenten se de wa kan na ye nyina ye so de akobọ krata to o ma ne nya saa nya si ekodu ba bia akobọ krata na afi de o se be charge nya si ekodu wa no wo se be charge na se se na no emprenu kura ni eda e ko na asem o kan ho na na ejina lo sesa na no mprenu okay se si o kana to kra sesa na no mprenu wo bisa na first one de o kan ye nko e na kire ya wo be sore no eno so nko nkofo bi tutu no fo ana media me hu ne se amanfo so no so bi tutu bo ba park so bi tutu bo ba park so ebia na yele no so ka ho the wife no so ka ho because na no e ko ye tete nsem bebre e fa ma me ne ho bata no de enkoda yes yan pese e bedu onom se ye ko bokrata no na afi no pese sana no se won pese obehu papa no ofie ho e ba ne sa ya so ye de kwa kubugidi ya pebesha ne nsem court won so betimi dia ko
na ne ho ne ekodura na court say papa edan na usisi su ne niam wa nyina no e ka ne say o say bia once dey twa no once di ma no once di o kan no so betimi eto en ka once na ne trimu ai ne de na once di ma no say bia ayi pila ba akokora ye say ayo word ba akokora ye say wo ti wo ka ne bo na court si twia na betimi di ani o twia ma na wo so nsa abro be court no ni asem bia ba wa timi ya ntwia de a ani court be be de be fa e na wan kan hu say na no e fe lawyer no lawyer ma yati ase se japade ade be ya media na me jai to one ma for over 12 years na want to be fa 12 years ni na me pay chira kwan da no wafa na me ye ni hia wo ye ni hia me ba me timi meje ye no kre emle mu no abaya me wo dia enya me dia bi okay papa so wo see dani see so no ebu 15 years se 2001 no no so oja ho no court na obo ase e be twem sabre enti saa no wo kwa obadi fo enti wonya abotre because ni akwaku bugiri na according to no ni ho adwenbone okay se bi da no krokro de se bi o anti bi no kra de ye ba akopɛ ye kɔ hɔ na bi la wa ha ka se mo nkomo so baba betum nkyene okay ye kɔ hɔ de woda papa so bi anko ye tutura ni a like ha adwenbo show bi Messi ya kwa yeni nyane soli ya wone ko video bi das mo odene se ko wona ni samusho odene se ko what for na wa edi mugire ni yes okay and wona ne ka mako no wo san ho a wode ko se nka ono so ye ha isa ka be show bibi so ho but amanfo nkoma mu ni ye di ya no wono akasa so ba wa down na di kire ye no e kire se wonya basa basa okay o pass mu due okay enti so for don ye srew se si asa sama no mpre no ma final one na wo ka ye no enya adwuma ye ko ye nyina ye di wachi ni akobo krata no on function ni tiri mu so say krata na ye kobo no ye mfo no nko adi nye onuane ka ho okay because ma me ba ko papa ba ko ma ne omo ntejapade ne yomu ye no dia yes ye mfo no nko adi nye na china bi watini atam krata na ma sabi akoto asase no okay onuane ma ya asase no ntimi nton all right ti omo mienu ye di omo di hye so ti di o kan na chire no o ma ne nya adwuma ne ye nkoye na asomdwe entimimra yo yada mu nyina mase papa na ansa na yede dwumadie no ebeba na wie ye kra no ye fa birthdays ahodo bi efa ma ye nuan mu bia enne ewrade de afeba ko aka wo enfie ho de edi kan no e de ko e de ama ohima Charlotte Ajiman enne udi wa woda Charlotte medofo preko pe me cheerleader ba ko pe oye me maame oye me bibia Kumasi Girls 98 me dododo Ohima Charlotte Ajiman oye branch manager Senate ewo Breman Esikuma enne ye nyina ye se ye ma happy birthday nyame onhraw na onye okese papa na ye fa de etoso mienu enso emfa nko ema Nana Ajiman Asamoah oye head of banking operations ewo Adanse Rural Bank Nana Ajiman Asamoah head of banking operations Adanse Rural Bank wey every was staff Alex ononso ewo Adanse Rural Bank Atonsu branch or say head of operations yenchiao now ema happy birthday de etoso miensa kwama Nana Hima Ajua Kunedu a otoso mienu Nana Hima Ajua Kunedu otoso mienu o Germany ononso say enne Nana Hima Ajua Kunedu Germany enne udi wa woda efi opoku justice o say o happy birthday nyame show na onya okese de twatoɔ no ekɔ edi ama Prince Nyameche aka Papadicious Prince Nyameche aka Papadicious also wo UK ene eye wonso wa woda we free justice opoku Papadicious picture name say dem aka wiem ema Prince Nyameche aka Papadicious wo UK we free opoku justice or say o happy birthday nyame enchant mu amudi ma woda ni nyina nyame enchant mu nyina Papa J em say o Aunty Bea birthday back Angela Sewaboaten and his boat and his boat ene na woda o si me perfume my gosh Angela Sewaboaten Angie wo afa papa me chi ba so de Angie yeah okay and his boat films or actress okay anti ene na woda nyakopo enchant pa osanso shop Angie yes shop da ya besra na Aunty Bea ko US no ma ya na na me so waba waba na ma no me se me ba ni nyina shame on them
Maybe disappoint you nyina. Yo, enti Angie, ene mu amudi ma woda ni nyina ya mam happy birthday. Nyame nhia mo no ntomo nkwadam. Na program yi utie no eya wo de. O pesa wo best sponsor ye hia mo amoton ade mo ye enro chese bibia wo ye bia na o pesa wo nso ye bo nwuma no hu de horo wo dwumadie iso a akwanya ewo ho omo mba ha na nye special grace bi eno mo de ba ha no mo sei wo so betimi aba advertise ewo Akoma mu nsam dwumadie eso for your production line see 0530 508 7849 0530 508 507849 Mr. Missy number no be san say hia me pa ye sponsors bebre na ma ba be so ya sene se be ya ye betimi akodwom ni ade na ye di dwumadie ni di atoa mo bebi am wo bia enti Akoma mu nsam dwumadie ni se ya ode na pesa sponsor ye na 0530 507 849 ofra Nanabila and access parties befa no maka se opese obe sponsor ye dwumadie no na ya hwe nkoma ye no obedi sa number we ya so so wo how bi wo amane bi kodanda bi na opese o de ba dwumadie so a obetimi asan afre sa number kro ya 0530 507 849 na oni ye production team members no edi enkomo omo bo amadane da ye de dwumadie e de bremo eye Nanabila Kantanka Spartus Kojosa akodie Beluchi Nanayaw Emmanuel Kwame Vadi Ote Papa J ka Ote Iranka ene atakakra Peggy ne hododo no nti ene de yesi onje na home kakra o hwedwumede yasi na onko sick leave da ene de Peggy no ontimi pra nti Peggy de bia wo bia ye na 87.9 speedy recovery ye di se nyame ya adom achina obetimi aba be kan yensa menso ye frame Beatrice Biogabra obetimi aframe Aunty Bea me sorry little ojina ha da no say sports ha mu ede breaking news ni nyina eno ewo ebusua panyi enum ewo pepe enum ewo se Ralph enum ene omo ka ho nyina enyi we fidie no emfiri ha yeda mase